Nimbano oras manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Anya? Umanaw kan? Sa dino, ti papanam? Iji Hacienda, Liberio. Anya? Iji Hacienda, Liberio? Wanante. Apay nga ijay palaang. Agdamot ti sa bali a lugar, mabalin mo apapanan ijay. Ngam apay nga ijay pay. Kuante? Diyak mawawatan ti riknak. Kas lang amin kayat ko ti mapan ijay. Ay sos libnos. Narigat. Amangan no may sagmak kalaang. Kan may sa? Talaga ka de, apanawan na kon. Ay, libnos. Huray sa dino ti papanam. Kayat ko ti sumurot kang ka. Sana mabalay nga agmay saka. Di ka mabalay na panawan. Agyaman na kanti. Nagsayaat ka atao. Tauray di nakapkapin ano. Masagnan ka unay kanya. Kas itinakunak idin kang ka. Hindi lang kan akabsat. Agyaman na kanti. Ala, panunutam ana imbag tinaibagam itay. No pumanaw ta dito'y punggaw. Kat mapantan ija aginaldaw. Nadamag ko nagbalbaliw kano ni Alex Liberio. Isungin kadang kontag subli diti kombento akadwak ni Paul. Well, sister, kinapod nun Adda intid na diti kombento adakal agatan. Katsak pulos ginargaraw. Gapot ako na nga ipakita kada kayo. Kasta kati? Da kayong tanti mga dan, sister. Noan nga ti pamayan tayo iti day di akwartan. Awaten tayo. Saan tayo ngay subli? Tapara iti ubing. Kabayatan nga da iti sidong tayo. Noan yung ti pangadang mo, sister. Iso, ti matumpay. Ano ti kayat mo sa kuhen iti day talembaga mo, Alex? Kabayatan na si Bibiyag at tatan. Tumulong ang iti panakatao. Iso akayat ko ako yugon nak. Ta sumarong karta iti tunggal barangay dito Aguinaldo. Anya, ang kabal lang. Apay kit dinasahan. Kat adda kayo matakatulungat. Mana. No adya ti kunam isungaro ti aramidon ka. Ingkay mangila ko iti baka tatan. Sana ba Adumat ti baka iti rancho. Sige, no dito ti kunam, Alex. Ayabam ni Mark tayo so ti kadumamamapan iti rancho, tatan. Bueno na. Aramide, no anya ti kunam. Nyo kasta, pumanaw kayon dito'y punggaw, Ursula. Wala na, mapan kami, iti Aguinaldo. Iti kanusigaw, anag na udanda iti day di apong na abakat. Ala, da kayo ti makaamaw, agan-anad kayaw. Umay da kayon tulat ta sarungkaran, nana. Saan da kayon to, amalipatan? Wan, Ursula. Kailiw kayon to lakit ay. Umayda kayon to sa rongkaran. Agyaman aklukas na, Ursula. Ala, agananad kayo nga raw, diti papanyoy jay Aguinaldo. Di mo baybayan ni Libnos. Uwin na. Kan masapol nga tultuloy latta, di panaginom na itinabirtod aramaw. Uwin na. No kasapulan nga umay ka ditaoy, tapno mga na itiramot ang nabirtaon. Umay ka latta, takuyugan kanto, ama panagala. Sige, Nana Junisha. Sigurado ka kaday, iti ipapanawtan dito'y punggaw. Wan, ante. Alanga road, mapantapay sa rongkaran, ti kunam apagakaran ta. Tamadimot
Numapantay jay nga awan ti pagturugan ta. Wen, ante. Sana balay. At damot basit ornong ta kwarta. Ison ati aramaton ta. Masaya dahil ta kapanunutan, Alex. Sige. Nagtitinulong tayo para itidayta akayat mo nga ramiden. Agyaman na, Padre. Nasaysayat no adda kayo akadwami. Wen, sumuro ta kiti panagpasyan mo. Kahit maragsakan at itidayta. Kaano nga rin tiwayayo, Padre? Ureal niya ngal daw, Alex. Agyaman na karod mo kasta, Padre. Matasagalan ka din, Alex. Wen, Tatan. O sige. Mapantayo nga rin di simbahan. Tadagasin tayo ni Padre. Sige, Tatan. Unaan tayo asursuron dito'y Buena Vista. O sige, anak. Nuday tati ko. Dito ti dalang kami apong anti. Asaan anas ka na magna kami iti asyenda liberyo. No pa'y adadalan amabalin apagnaan iti asyenda. Ay na. Nagpos ko kiro dito ilignaw. Sa bagay, manungutan atawan pinapalabas. Nasurok asa nga pulon atawan pinapalabas. Ha? When Mark, nagdaras ti pa nagtulid ti aldaw. Kasla kaano laang, dahil pa nang tulong ko idikan ka ija abag. Anti, Wanya, ay saan ta kadipay anadanon ti papananta? nadanan tan anti. Dito yan. Nay, papay nga ay. Itay pa'y anak katakdar nilibnaws iti dahi abanda. Agsamsang sama. Asit gakman. Libnaws. Agsangsang kamatan. Ay, apa yan? Adda ka din nasakit, iti bagay. Awan anti. Makarik na ang amin itiliday. Kadya kon malaptan di panagsangit ko. Hingga po tayo. Nakailiw ko ti anak ko. Ti pamilyan. Nang runa, tanta, at itiday to yan diso. Libnaws. Kas lang amin. Panagrik nang itakat at nalang ti pamilyang iti amay ko. Yap, awan naman, anti. Na iti ka anuman. Diyagitan makita. Kan magang ko. Nang runa ti anak ko. No si bibiyag ko maita ti anak ko. Nalabit na dakanan. Agad adal kat nga taitan iti elementarya. Ay, una. Namanumot kan atawan, tinapalabas. Anti. Ala, sumartan ka na agsangit, Libnaws. Gustong. Kainay ko ti anak ko. Kayat ko mamarang ko. Libnaws. Uray ti asawa. Kayat ko makita. Kaili ko amin ita. Ala, Gustong. Sumartan ka na agsangit. Gustong wan. Umay kakit din. Takitaan ta, ti mabalin ta apagpatakdaran ta iti kalapaw. No talaga, akayat mo adititan nga agnaag. Ay, oo, ate. O sige. Kat pasensya kayon kanyak. Hingga po tadyak ngamin malapdan ti panagsangit ko. Awan anyaman na. May mayat kit di ano isangit mo. Taknaw mabang-aran ka. At iti kwarta, para iti apoyo, apong bakit. Ingkay paagas, taka simat.
Naidalit gahan ti Apuyo. Naimbag tadanag ko na nga umay kami dito eh. Agyaman baro. Naimbag kayo, Nay. Agyaman na, kat ni Apo Diyos di mangipaay kan ka, iti atindog pa, panagbiag mo. Tapno ado pa iti matulungam. Akas ka na kami nga kasapulan. Agyaman na, Apong bakit? Mautin ti papanan tayo at diso, Alex. Saan ka kadimot lang nga naman, no? Saan pa'y tatan? Da kayo, amangan na da kayo matinabannog. Nangro na kada kayo, Padre. Saan pa'y barok? Ala, palpasan tayo na ito eh. At dapat agur-uray kan ka amatulungan dito yung binabista. Sige, Padre. Di ka agdanag. Intay tumangan ni farmhouse. Kaasi kayo mata na bambanog. Pakay dayawak mo awisan nga kaya farmhouse yo, Alex. Kasano nga, Jubilarde? Umuna ako na rumwar. At ang surat amang ibagbaga, makarwara kon dito ipagbaludan. Naparulan akon. Kadlawan ka, ta makarwar kan kausap. Sapay ko ma. Ta itultuloy mo kagsingsing pati tirwar. Ang Jubilarde, di kag danag. Nuada kwartak. Sarsarong karang kanto. Kan sapay ko ma. Tagkita tanto itirwar. Sapay ko ma. Agan anos kalat tagaya ma. Tadumtang tumat lang tigundaway makarwar ka. Imuna akla siguro. Kahit anya ti amo tayo. Amang ano si kantumat ti sumaruno ang maparulan. Tsaka mo. Kasla, awan nam nama kadumtang day tagundaway kanya. Saan ka mauawanan iti namnama? Gaputawan mo't dakas ngay nararamid mo dito eh. Nasimpet ka mat. Iso asapay ko ma. Tay palubos ti Diyos ang makarwar ka mat. Sige, kayaw. Katsaya atam ti aramidam, akalapaw da anak ko. Daytay nabakad ti aramidam, tapno agbayag apag naudan da. Wininang, Sige nga raw, nana. Agpatuloy kami. Ala, kayaw. Kat agan nagkayaw, itidalan niyaw. Asla na lumang dahito pag naudan ta, lignaws. Talaga ka day, adito'y tayo lutiyo ako nam. Wan, Auntie. Koko ni Apong ka Victoria dati adaga. Saan unay analawa dati adaga? Ta iti bangir na, sa bali na ti aking koko ha. Kasta ka day. Sige, no talaga adito iti kayat mga pag naudan ta. Sika, ti masurat. Kaili ko ngamin dito Auntie. Kantap no nalakak ang masarungkaran kita nam dagiti ipatpatid ko iti biyag. Wan, maawatan ka magkit day. Ala, oh my God, tagluto tan iti pangaldawan tayo. Amangan, lumabisinan ni James nga agmarmartiyaw. Sige, Auntie. Tulungan kang agluto. Padre, kayat ko nga iti malam ti Domingo. Ket umay kayon tumang misay di asyenda. No, awan tinasyan apag nayo. So naparikot na ita, barok. Ura pa inton malam, no, kayat mo. Sige, Padre. Nasayat no kasta. Adong amin ti sana makimismisa at trabahador. Isuada kayon timang danon kanakuada. Sige. Agkuhuyog tayo ito amapan na dyan siya na. Kalpasan ti misa, tayo jayak tumot na mangal daw. Una, Padre. Pakaidayawak na ita. Sige nga ron. Munag tayon, tamang rugin ti misa. Anya, awan ka din tinalipatam. Naalam mo, ti kayat mo nga alaan. Makantahan. Wan, Auntie. Sige, mapantangarudan. Sambutan ta tilugan. Amangan no mapanawan ta. May mayat no saan arabi ti isa sangpot ta ijay. Tapno makita ta, ti dalam ta.
Kasta ti damag ko, senyora. Amin at taga Buena Vista. Imikan ni Senyorito Alex iti tulaw. Nang runa dagiti kang runaan nga agkasapuran iti tulaw. Maragsa ka, nak. Iti dayta aba, anak. Ay na, talaga gayam ang nagbalbaliwan ni Senyorito Alex. Kentunggal malum ti Domingaw. Adda maangay amisa nga ijay farmhouse, senyora. Nasaya at launay. Isu adag iti saan amakapan iti agsapa ijay simbaan. Makimisadaan ijay farmhouse iti malang. Awan, ti makunak iti dayta. No di ti agyaman iti Diyos. Saan ka kadipay asumrag dita farmhouse, anak? Labiin. Kan nalaminan dito hardin. Sa anak pa yung makaturturog. Umuna kayo no kayat yun. Panawan daklaan dito eh. Saan? Kaduan kan. Anak, ado ti maragsakan iti naan anay a panagbaliw mo. Ado ti mas daaw. Saan da ka no mamati? At damat dagiti agko na nga at da plano tumapog iti politika. Iso at tumultulong ka kadagiti agkasapulan. Awanan ti bibiyang ko iti sawan ti tao. Basta para kanya. Tumultulong at naggapo iti kaungga. Anak, itultuloy mo dahi ta kinaimbag mo iti pada matao, anak. Nasaya at launay dahi ta ngararamidam. Ket kabayatan na si Bibiyaga. At kaklat ta at tumulong kan ka. Bangunan. Bumangon na kaon. Tainak mangipaburak iti tsaka. Ha? Nay, awan ni Libnaus. Imo na gaya mga nabimangon. Ang mga maglutluton. Kita akman. Libnaus! Nay, awan mat dito yung kusina. Nasipnot-mot dito. Ay, ayan na nga ay. Libnaus! Ayan mo! Adda nga ta, itawar. Kita agman. Libnaus! Ayan mo! Libnaus! Ay, ayan na nga eh. Apay nga awan. Ay, sa dino tinapanan na. Taginak mo't song batan. Kaya pa, pud nun samag, tadakas ang tinapasamag kan kwa na. Ay, Diyos ka, ayan na ngayon. Ay, mapanak itubag. Amangan na aday jay. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sa mga sinasing kainit. Nagpinta sa bulaan. Madamdamapay. Lumawagan. Chupilarte. Kailiw ko dahi ito'y anis mo. Kailiw ko dahi dilim na ilo tarigit na na. Lagi di pa nagtugtugaw ta. Amang buhay po na iti isisinising ti init. Kanti ilalanak na, no iti malang. Chupilarte. Apa yung kastoy dilim na? Apa nga iti pa nagregnan? Katanda kayo ang si Bibihan. Kailiw kayo na unay. Kadyang maakulon, alagay kayo.
Binalde. Ala, anak la ko mahal. Iti ayan niyo, iti anak. Ala, anak la ko mahal. Unay kan libnaw sa dinaw tinapanam. Nagdanagakan ka. Unak mo da ako sam tinapasamakan ka. Tadi ka nariingan itiid nata. Apay, napanam. Pasensya kan, Auntie. Napanap namin iti tanap. Tanap? Wan, Auntie. Iti ayaw lang ko, iti agsapa, wan mo iti manam. Ala, importante ay. Awan ti dakes napasamakan ka. Sakbay amapan ka iti kayat mo aturungan. Agpakada ka kanya. Idak namin kayat amano kag iturog iti parbangan, Auntie. Wan, maawata kon. Ala, umay karudan, tagar mo sartan. Nakaluto akon. Nakalpasan ti panangan ta, agpasentro ta. Umatang ta iti daddo maamasapsapul ta. Ang bakasyon ako, ma. Iti oy tayo na ang aldaw, senyorito. Taagawid ako, ma. Pa'y iti ayan, May. Nga, May. Mailiw akon ka nagitidwa ka kaanak ka. Sigurado ka kading agsubli ka? Wan, senyorito. Agsubliak matlaan. Sige, palubusan ka. Manuti ka sa pula makwarta. Oray ti suldok la itaapulan ti anaag, senyorita. O sige, nayon akon. Tapno at napakitsindam nga isang pet mo. Ana? Ang yamanak, senyorita. Kaano ti panagawid mo? Itak kumamot laang senyorita. O sige, urayan nak nga rod. Ay nak mangala iti kwartang aramaten. No kasta, agbakasyon ka iti talong aldaw, chayaw? Wan Marsay. Iso nga inmayat nagpakada ka ni Senyora Lorna. Naimbag man, ta pinalubusan na ka ni Senyorito Alex. Wan man nakaawat ita ni Senyorita. Agbakasyon ka gayam. Wan Marsay. Tain naksarong karan, dagiti dua ka anak ka. Nagnanag ita kadananang kao. Dako taon kan ungol. Simot na di dyan obeng. Ay na, apay ngay, nagalasmat ng tinaganda. Kutaon kan ungol. Day tamot yung panagan tay laglag nga amada. Ala, agbakasyon ka. Kat agsublikan to matlanga. Wan, talagang ang supli Pakaisuna ng balbaliw ni senyorita. Awanan di pagdandana ka. Sige nga rodan, Marcel. Nakon, tanabalay, tanagpakada akon ka ni senyora. Nakapasar kayo man dito yung farmhouse, senyora. Well, Sotero, kumusta ni Alex? Masaya at matlata, senyora. Kinapudno na, adan tumanan pag namin tundigat. Mapan kami ti Karuba Barangay. Bangked manan ni Alex kadagitag kasapulan. Kadwami matlayang ni Padre Sebastian. Kasta ka di. Sa dino ti ayan ni Alex. Aday ti silid na, senyora. Mabalin niya lang tati umunagijay. Sige, kasaritak ni Alex. Kanayon samot ama kumikom ka iho. Tadinak pa'y masarong karan ija mansyon. Pasensya kayo, Lola. Adot pagsidawak nga ar-aramidem. Ngam, agyamanak, tanasaya at dagita nga ar-aramidem. Lola, Uray anya ti aramidem, basta nasaya at sa anak ako muntra, iho. nga oray pa'y maibus amin na baka? Baka? Wan, Lola. Gapot agilaklako kami iti baka.
Kat isotiar aramatan mi apang tulong kadagiti agkasapulan. Kasta ka di. Ala, makaammo ka lata, iho. Orayan niya ti aramidam. Basta nasaya at sa anak ako muntra. Agyaman ak lola. Oh, sayang. Sayang. Ti ano yan? No kuma, takas ta ti kababalin mo, sipod pay. Ngalabit, adayo amapasamakken ka, ti panlakaputad ti may sasakam. Pangasiyo lola. Saan tayo napagsaritaan tinapalabas ka? Oh, Nagbalbaliw akon. Iso atulungan dakit di. Tapno makarami dak iti ado anasaya at para iti padak a tao. wan iho. Adda kami lata iti likodan. Anyaman nga aramidam, basta nasaya at tumulong kami. No saan nagapo iti tulong yung agama? Saan kumadak kila building ti may patakder ito'y abay ti simbaan? May tayo ito na pangipanak iti kwartami. Ngayon iti bisyo, padre. Uwan, masaya at launay beta. Ngayam saan nga tang agungot ni Senyora Lorna iti panang tultulong mo iti simbaan? Saan padre? Noon yaman ti aramida. Basta nasaya. Si tutulok lata. Alex Barak, dakil apagyamanan ni unay. Nababaan ka. Ang may patakder apagadalan ng iti umping. Padre. Pagadalan ng iti umping, tukas ta Domingo. Kinsan laday ta. Agupay, ti pakaalamatan to day ta a building into numalpas. Nasayat no kasta padre. Kat noon yaman ti kurang. Bueno, masapon nyo. Ibagayo lang ta kanya padre. Itad ko adagos. Senyorito, agawit tayo kanina di asyenda? Saan pa'y? Dumagas tayo di tsindahan. Kaya't ko ti agsida iti ikan. Kailiw kong tiloto ni tatang asinigan. Sana parehod day ta anak. O sige, lumagas tayo di tiyenta. At umatang tayo nga ron, ditiikan. Ay na, agsigdaawak kan ka, libnos. Ginulpimot kang tigimatang itipasig apuraw abistidam. Talo, apasig apuraw ti kolor na. Iso ti kayat ko, auntie. Ay, malagip ko lakot nga rodan, tay na istoryang atagtaga inop mo iday. Ang nakakawas ka iti puraw, at adda ka iti may sa atana. Sakot, napalawlawan ka, iti maris puraw asabong dagiti liryo. Anta ka di kastaan na istorya, kanti? Wang lignaw. Ni tagtaga inop mo na ita, iti awan pa'y lagip mo. At amaw, sa bali ti panagawat ko iday. Pakaslamot tan ti ipapatay mo, ti ipasimuda ag ti tagtaga inop mo. Kat ita, agkawas ka, iti pasig apuraw? Ay apa yan? Anya ti mapaspasamak kan? Tinaytagtagahinap ko, idi. Katpod na apasamak iti biyak ko, auntie. Gaputan na usamak iti puraw abistida. Kan kanayon ang iji tanap. Kasarsaritak dagiti sabong tileryo, amaris puraw. Ha? Awan, auntie. Awan ti dakas aka ipapanan ti panagbadok ita iti puraw. Akas iti pagdandanagan nyo. Ay, nasaya at nukasta. Ay na, nausam kagaya mga agbado iti puraw. No amok na ko ma, di imbordahan ka iti bestidam amaris puraw. Mabalin madlata ay ramidan nga, auntie. Ay, unlib naus, kabailak day ta. Yaramidan ka iti bestidak apuraw. Ibordak tinagan mo alibnaus. Gaputa libnaus itan tinagan mo. Saanen akrisanta.
Nakadaan nakmatlaangan dito yung farmhouse. Nay, awan samot tao. Ay, nagdamot gayang tao. Ni Mark day ta gwardya. Tilukaw, nakakalukaw. Ayan nan. Awan matan. Ay, kinasayaan. Umunag ako niti farmhouse. At damot susi. Nabilang tanay kandado. Mang Mark! Ayan mon! Apa yung awan matindi kwartya? Mas lino nga rodan nga iti nakitak itay. Anak katakdar iti asidag ti hardin. Awan mat gayam tao iti unag. Gaputa nakakandado mat itay. Awan tayo kutsi ni senyorita. Ay sus! Ang mga nagtatakaw mat kit dito nakita. Ta imposible at trabahador. Ang ngangay karamidan na dito farmhouse na bilang. Ay! Umunang gakon! Ilakwa na yung bakteri daw! Ay na! Nagpintas ka itiday taasuot mo, libnaws! Maibagay at talaga kan kaday tapuraw, abistidam! Agyaman anti. Swerte ti asawam! Kaputa nakaliblibnos ka! Anong sayang, taawan damutan iti anak mo. Anti. Ala, umay kakit de, taintagluton. Napanmanan di tapi saritaan. Ang mga nagsangit ka manan. Anti. Umay kan, intagluton. Tanay, mabisina kon. Kan oray si ka. Nalabit ang mabisin ka magtang. Tanda ka magkaya man tayo. Di tayo pa'y aldaw ngam awan tao dito farmhouse. Limuar kayo gayam. Wen tayo. O niya. Nakaluto kan? Wang, nakaluto akon agidasara kon. O sige karot. Ay nakayaban da Mark kan Alex. Ano? Nagadulat din nagapulong dagiti kay kayo diti paraangan. Uray inaldawak ngagkarae. Adalat tamat agtinang. Ha? Anya dito papel? Nakaparabaw iti pagtugtugawan diti paraangan. Kitaag man. Anya dito surat? Para kang senyorito Alex? Nakitagkan ko na dahi O sige, senyorito. Kabayatan ti panagkapiyaw. Basahan nyo dahi surat. Surat? Well, nalak di tatugaw di tarwar. Jak binasa dahi ta, senyorito. Sige, inakop. Anya dahi tiya surat? Basarak. Alex, nagpatinggan ti kinaragsak mo. Kat urayam ti ipapatay mo. Anya dahi tiya surat? Asino ti aking surat iti daytoy? Ipangpangtana ti biyag ko. Urayak ka no ti ipapatay ko. Ilimot ko na ito kinitatang. Jak kaya't ngagdanag. Chayong, nabasam ka di tilinawan ti surat. Saan, senyorito? Jak binasa? Apay ka day? Anya tilinaon na? Awan. Saan natin di nga importante? Nakaluto ka din iti armusar? Wan, senyorito.
Abiit lang, tagidasara ko. Alex, apa yan nakauluniman ka? Saan mo kaya kaya tilinutok, senyorita? Ilutuan kayo iti sa balay. Ah, ay, kwa, magustuhan. Sanda ka pa kasikuran. Tas lang aming nadanaunay ka pampalunutan, Alex. Apa yan di mo ibaga? Awan, tatan. Alakid din. Agawaan tayo timangan. Tamapan tayo manan iti sa balya barangay. At dadag iti mang namnama iti tulong tayo. Nagnaos, nalawan kinamulaan ta itinatagkan kamutay. Sapay la kuma, tanasaya at ti panagdakpil da. Sabay ko ma, auntie. Agtarakan tamutan iti manok, kandag dumapay. Agsupriyak iti punggaw, tay nakalaon dagiti amin natarakan ta. Kan, mangibaga akmutan iti anak ni Nana Junisha iti kaldeng. Sige, auntie. Sumurtak to. Tapno ada katulungan nyo. Saanan? Into anak ni Nana Junisha ti pagpatulungan. Nangyayot mo kita farmhouse. Nalpasan ti pa nagpariya ka. Ano da jay? Ada nagbato. Tas la papel. Nabungon iti papel tinaibato. Pasahan niyo, senyorito. Mangipangpang ta iti biyag yun iti ana isurat. Umadanin ti ipapatay mo. Alex Liberio. Tsaka mo no, sino tinangibato iti dayta, senyorito? Imbungon na dayta asurat na iti bato. Sana maimbato iti an ko. Sino ti mangipangpang ta iti biyag ko? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay, tulungan na kami, Apo Mayor! Tulungan na kami! Nangeg mo, ti kunadag iti kakadwa, Apo Mayor! Kasapulan mi, ti tulong mo! Sige! Ibagay ang mahal niya ti kahit yung alamida at tulungan ko! Sige! Pagdating tayo amin! Ang mga tatamalipatan tayo! Gabi tayo amin itilungan! Ha? Lugan ti polis ti nagsarda! Iti batok ti farmhouse! Erwaryo ni Alex Liberio. Tata, masapula sumurot ita kata kami. Anya ti basol ti anak ko. Ano ti basol na? Awan basol na. Saan anong bang dayta, Apo Pulis? Erwaryo kiddi. Tapno sungbatan na dagiti tawa nagbasulan na. Anya? Sige, sumurot kada kayo, sir. Ngam, Alex. Sige, hintayon. Saan? Di ko mapusasan ti anak ko. Gaputa si tatalugod na sumuro. Surut ida ijay sentro. Pamangaan no anya ti aramiden da ka ni Alex. Da kayo palaan ti makaammo nitoy. Ay, sana mabalin! Umayak mat senyora! Oray siyak! Umayak mat! Ilag tayo ti farmhouse! Tayo tayo amin iti sentro! Ito! Tadan ni Alex Liberio dito isamoyo! Damagan tayo kan kuwata, dagiti papamasol nyo! Tapos di ba ako? Criminal! Pinatay na tina ni Nene! Oh, niya piso! Pinatay na tina ni Jubilar Day! Pinatay na ti akong ni Jubilar Day! Pinuran na dagiti magbalay me! Dito! Agra
Ito, Alex Leverio. Aglunam ka dito, iti papabasuldakin ka. Sige man, dandan tayo na yan, di ba ka? Wen, Apo Mayor. Aklunak. Mabitlang! Mabitlang! Agulimag kayo. Di la mabalin na sa akong ti balod yo. Siya akon ti mga ko iti basol na. Siya ti balod yo. Saan ati anak ko? Saan, Tatang? Sakti kriminal. Anak, nakaya ko. Ituray may balod ak. Awan anyaman. Basta saan ka ko maibalod. Nagbalbaliw kan. Ket sul-sul ni tamong dagiti basol mo. Babaan iti panagaramid mo iti nasaya. Dagiti tattao nga kasapulan iti tulong mo. Saan, Tatang? Sakti nakabasol. Kat sakti nasken amadusa. Kada kayo nakabasulak. Pakawanin na. Aklunag ti basol ko. Kat pakawanin da kuma. Aklunag ti katukad ti basol ko. Apa simurot kayo pa lang dito pagbaludan, Tatang. Anak, Pudno ti ko na dagiti tao. Malungsot iti pagbaludan. Katukad tinadagsan na nagbasulak. di pailasak di may balon. Anak, di pailasak. Tatang. Agyaman ak. Anya di pagyamanang. Nariknak ti kinapatag ko kada kayo. Ipatpatag daklaunay. Tatang. Takay kayat yu pa'y ada kayo kumanti mabalod. Ada kayo ti mga ako iti panano sa abaklaya. Ure. Anak. Ipatag ka unay-unay. Sikalang tiragsak ko, anak ko. Agyaman ak, Tatang. Agyaman ak unay. Kat ipatpatid kayo, met. Agyaman ak. Tanda kayong amak, amang ipatpatid kanya. Ngem, apay. Apay ang nagladaw ti panagamang mo ta. No kumaidikat nagbalbaliw akon. Hindi na bayag kumamat ti panagdenata nga agama. Sipod, pubing ka. Ipatay ka, anak ko. Naragsak din na makita. Yung uray, aday ti ayan mo. Basta makita ka lang. Dak idi kaya't ti masidagkan ka. Gaputa. Pasigurado ang madaksana. Dakas da iti lolo. Kat maaramid na ti kayat na. Isu nga uray adayo ka. Basta lakit di makita ka. Naragsak akon, anak ko. Nga uray pa'y ididakkel ka. Agyaman ak.
Tatan, Ala, pagananos ka nga ron dito'y pagbalunan, anak ko. Kanayon ka nga umay sarong kara. Alex! Alex! Iho! Lola, unay kayo na yan. Imay kayo kadi dito yung agsangit. Kaslaawan ka dahil tayo napasama. Noamom lakuma, ngagdandanag ako na. Kapampanaw ni Tatan. Sa ita, simublat kayo, Mat. Kat sangsangitan dakmanan. Alex, kasi kamat. Iho. Saan kayo nagsangit, Lola? Ah, Lola, di yung bye antibagyo, ha? Kaya't ko nasalon at kayo akanayon. Iho. Ati kaya't ko. Napigsa kayo latang o may mga sarsarong karkanyak dito, eh. Wala iho. Saan dak apakadanagan dito, eh. Tawan ti dakas ang mapasamak kanya. Kan, ikarik. Agsingsing patak. Wan. Agsingsingpat ka ko man ito'y. Saan ka ang makilang laban? Naroon na. Katkasta tinagpanagam. Awan baal mo. Maawatak, Lola. Kanayon ka nga umay sa rungkaran. Kanayon na nga umay magyag itimakan. Tapno saan ka nga agbisin. Kanayon mi nga umayag nagiti ka sa punam. Aramid ti amin. Tapno makarawar ka matlaang. Apo. Saan na rin tati panunutan ni Lola? Nadagsan ti basol ko. Kat, amangan pa'y kidlin. No agrorotap to ti kasok na bagala. Kat sanak to ang mabalin na mapiyansaan. Basta ti makunak. Agsingsing pa'y taklatan. Kat no ipalubos ti Diyos ang makarwarak to. Dakala pagyamanak na ita, Lola. Alex. Basta di yung baybay ang tisalon at yun. Gaputa da kayo lahan kinitatang tiragsak ko. Wan, iho. Wan. Jack, bye-bye-an, tisalon ako. Gusto ko maamot ka. Ipatpatag ka unay, apo. Ipatpatag kayo, Mat, Lola. Ipatpatag kayo unay. Anya tinaknakan, dagiti tattao ijay dipintin. Takas jay, ti inaramid ta. Diyan mo, senyor. Addangatan ni Jubilarde. Kat iso, ti akin kapanunutan iti na ito'y. Iti pandakaibalod ni Alex. Nalabit ang nakarwaran iti pagbaludan. Saan tayo mababalaw no bilang tayo ti akin kapanunutan, senyora? Gapota, manuabiyag ti kinagdal ni Alex. Amin na kamang ti pamilya ni Jubilarde. Pinatay na. Anisya,
Naistorya kiti kada kayo ti napasama kiti pagminasan. Ti panangispal ko iti kankwana. Nudya kinispal iti ni Jovelarde. Nalabit. Natay ko maman. Diyos ko. Iti dahijay agundaway. Naibagana ti amin a kinadakas ni Alex Cancwana. Diyos ko. Iso ang nalapit nga aging gaita. Kagura na pailag ni Alex. Anya ti sumaruno ang mapasamak. Sutero. Madanak anak. Amangan no. No. Senyora, saan ang maan-ano ni Alex iti pagbaludan? At dadag iti pulis amang bambantay kan kuana. Nataltalgad pa'y kit di ijay a. Kasta nga ta. Wen, senyora. Iso di kayag dandanagan. Ne, Rabin, ingkay maturugan. Naisaganan ti Seledyo dito'y farmhouse. Ingkay ko man naginana, senyora. Aginana kayon. Amok ka nababanog kayo itangal daw. Ala, ingkay maturugan, senyora. Asla maasyanak kin ni Senyorito Alex. Uy nga Rod, talaga ang maasyanak ka? Nakita ti panang husgada kin kuana, ikay sangot ti munisipyo. Ano mabalintay kat? Bogboga ang dagiti tao. Ngayon paglangan taat na dagiti pulis nga agpambantay. Inamin na mutkit di abasol na dagiti pabasol dagiti tao. Kat? Talagamot nga may kay naramid na. Una yan. Masyanak kan kuha na tayo. Nga may itapay ta siming pag isupay ti pan nakabalod na. Awan mabalin tayo. Kahit ni Senyora, sang asangay. Anya nga rod ngay. Awan mabalin tayon Awanan. Kapsa, kayat ko ang maamuhan no iso ti akin kapanunutan iti amin. Mabalin ka diha kasaritak ni Jovelarde. Saan nga iso ti akin kapanunutan iti pan nakaibalod ni Alex? No di ka ti intero at taga-dipintain. Nagkaykaysa ti amin at taga-dipintain. Tapno may kursawng iti pagbaludan ni Alex. Panya. Italang nga nagturid kami amin. Gaputaado kami na nagkaykaysa. No idi kat mabutang kami. Saan itan? Kat nagbaligi kami. Kriminal ti anak mo. Iswarum ba nga ikaro na dagiti basbasol na? Pangasin, Kapsa. Kayat ko ang makasarita ni Jovelarde. Pangasim tayo bang? Saan ang mabalin? Iti anya aga po akasaritam? Mala, agawid kayon. Kat saan kayon magsubsublipay dito'y dipintain? Kumusta ka na na? Saan ka kadimutlay nga maparparingat dito'y? Saan tatang? Wen gayam. Napanak ijay dipintin. Diyak nakita ni Jovelarde. May salakay ti imasiday kat nagsarsarita kami. Agnaganda ito iti Cosme. Awan ka no ti amo ni Jovelarde ti panakaibalod mo. Nubiket. Nagkaykay sa amin at agadipintin. Anang ipabalod kan ka.
Saan da kano namingga, aging gaasaan ka na ibalot. Tatang. Tatang. Saanan aday ta tinaskan kanya kita? No di ti panang sarong karyo kanyak. Amuyo ka diyan nakagsakak, gapatay may kayo? Anak, Tatang. Pakawanin ako, mamat. oh, Pakawanin ako, ma. Gaputay babayin kayo. Sanda ka may panakal nga anak. Pan nakapasakit. Kan pan nakaibabayin tinaipaay ko kada kayo. Alex, nagbarbaliw ka. Saan ka di? Ismalipatin tahan tinapalapas. Uray sinaksaktan kayo idi. Impatagdaklat ta. Saan kayo asim mo ko? Uray, anya pa'y di ka babalin mo. Ipatpatid ka lang ta, anak ko. Agyamanak, tatang. Dahil ako matilaglagi pa, ba? Ipatpatid ka, unay. Sige. Kanan nyo amin dagiti makan nga injeg ni tatang ko. Para kada tayo amin dayta. Wen, agbusog kayo. Swerte ka may! Kabayon di makan dito! Sana parikod dayta kakadwa. Di kay danag. Ado pa'y amakan tiyeg da tatang ko para kada tayo. Basta timakunak, agsingsingpet kayo. Busog tayo man! Bayad, kanahin ko makastoy! Wen, agbusog kayo amin. Ado dayta. Dupay dito na ikinirog! Ket no agsingsingpet kayo. Ikang kay tupay iti kwarta. Oh, sabay siya dito! Sabay siya dito, kosa! Ay, sige, ang marutin na! Wen, awan sirbi ti kwarta kanyak. Iso ano makita ka na singpet kayo, ikang kayo iti kwarta. Kas tulong kumutan kada kayo. Liklikan tayo kumati agpipin na dakas. Agkikinawatan tayo kumaamin. Ipakita tayo, ada tayo ti katalnaan a selda. Ngawan ti agap apa. Maawatan da ka di kakadwa? Manipod dito, sikat ti Busme! Sikat ti Busme! Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Nagagatlat talaga ti trabador. Ket makita ti bunga ti kinagagat ka. Gaputa nagado ti mula da. Ken naglalang to da. Hoy! Di kang takdo-takdo lang tatitan! Trabaho ka! Awan ti nakailasin kanya. Padre, naimbag na orasyon. Kasabot ken ka, senyora. Umayak agkararag. Kaya't ko nga ikararagan jay apo dito'y simbahan. Masaya at dayta, senyora. Ala, umunag kay ti simbahan. Padre, mabalin ka di at tulungan na nga agkararag. Duata ko nga agkararag para kani Alex. O sige, ang tinulong ta. Umay ka. Umunag ta iti simbahan. Sa di no tinagapwam, jubilarde. Magapuwa ka di asyenda. Sinarong karak lang ti asyenda, tatakos me. Kasta ka de. Kahit kasanuitan baraw. At nga ti aramidam. Diyan mo, tata. Apay. Saan ka kade amapan ide kumbento? Kat alaam ti anak mo? Uwan tatakos me. Kaya't kula unay.
Awanan ti lapad baro. Ingkakit di alaanan ti anak mo. Tapno makadin na matay. Uwan tata. Kat agyaman nak iti dayta ngayong bagay. Saan ako nga agdiretso ija tsindaan? Agdiretso nga kija pagbaludan. Kaya't ko apin kan, tinangig ko, apag sarsaritaan ti dua atindera, iti igit ti kalsada. Huh. Ni Alex Leverio. Naibalod ka nun. Nakpin kan, nupod no tinangag kong adamag. Kasta, sika nga paisaw, sir. Sika ni Alex Liberio nga amo, ijay abag. Wen, mailasin ka. Sikatay katalat ko idi rest house. Ngun, sir. Siyak ni Ursula. Nadamag ko na di tarwar. Nga adda ka di pagbaludan. Iso akayat ko, apan kan. Pudno, adak dito eh. Sir, Agyaman nak may ka. Kumusta kan? apa yan nakaan-anos mo tan? Kan, pudno, nga isutay nakamuleta ijay simbahan. Anangawag kada kami kan nilibnos. Oh, apa yang mat-matan naklatan? Ito amin, sir. Agsigda awak launay. Taapay anakaan-anos mo't nanti pa nagsasauyaw. Kan, apay anakamuleta kayong matan. Nabayagan na nagbalbaliwak, manang Ursula. Ket no apay nga dak ita dito'y pagbaludan. Gaputado ti basol ko. Ket nas ka nga ikarok. May saka di dita. Basol mo kan ni Crisanta. Anya ti kinunam? Ha? Ay, ikwa. Ay, awan, sir. Lipatan yung timbaga. Nailawan ko lang nga imbalikas. Apay nga amom ti may papan iti dayta. Anya ti amom may papan kan na. Agsao ka. Ay, sir. Kwa. Inispal ko ni Crisanta kan patay. Anya ti kahit masawan. Sige, ibagam ko ma. Sige, dungag kayo, tay salaysay ko. Kat, gapot ako nam anak balbalyo kan. Iso nga istoryaak. At namnamaak, adinak dangran. Stati na pasamak, sir. Nukasta, si bibiyag ni Crisanta? Si bibiyag? Ngun, sir. Kat, adda ita, itisidong ko. Agyaman na. Ha? Sir? Agsangsangit ka? Nadagsan ti basol ko kan na. Kat, agyaman na kan ka. Nasayahat ka tao. Nudiga po kan ka. Natay ko man ni Crisanta. Agyaman ako na ikan ka. Sir? Saan mo lata asasawan kan kwa na nagsarita ta? Kaya't ko nga umay ka inton pa nagbibisita dito'y pagbaludan. Tekang ka iti kwarta. Para kan kwa na. Kat di mo to sasawan asak tinaggapuan na. Saanon, sir? Damagan ng tumatlaang no nangalaak iti kwarta. Kaya't ko tiyak daw kan kwa na iti pamakawan. Ngan jak ka balan ti makisarita kan kwa na. Isu atap no malagaan ang tiriknak. Umay kanto inton kani kaduang aldaw apa nagbibisita. Ket ikan ka iti kwarta para kan kwa na. Tapno malaganan basit ti barokom ko. Kwa. Sige no day tati ko nam, sir. Agyaman nak iti sa sarong karmo, manang Ursula. Namnamahag ti panagsubling. Lignaus!
Lidnaws! Agda akon! Nay, awan ti sumungbat. Nalabek, napanmanan ijay tanap. Talaga nga ijay ti ayuyang nga. Yung nagkulangan di takalapaw dagiti ginatgatang ko. Agdamot impabol sa kanyak ni Sir Alex a kwarta. Inayon ko ni tinakitsenda. Isaw nga ado ti ginatgatang ko. Nakon di tao tagluto ak matan. Ala, mangantan, libnos. Naimas ti linutok ita. Nagdadakkel at tilapia ti ginatang ko. Dakal sakit di tinasingiran nyo Ay, pudno dahin ta. Kan ado ti ginatgatan nyo, auntie. Adapay sandal ko aginatan nyo. Idinto ta sa anak mata nagpagatan. Saan ba't nga importante dayta? Importante para kan kadayta, libnos. Taaramatem to, intun mo kan tamakinisa. Bagayo man ti pudno, auntie. Nangalaan nyo iti kwartayo. Apay nga ado ti ginatgatang nyo. Kunakon kang atumlaw. Kwa, pinapudno na. Nakabiro kak iti kwarta iti dalan ko. Bayat ti panagnak iti tsindaan. Ada nakitak a kwarta. Badde kan damat. Pinidot kon Urayak nga dagsapol iti kwarta anapukaw na. Awan mag. Anya? Wan, libnaws. Mano nga oras anagurayak. Dua nga oras. Idi awan tagsapol. Ingatang kon itinuan niya laditan Nauro na iti kasapulan ta iti kusina. Auntie. Saan kon apakabasulan pay? Gaputawan mo't na uray kung agsapol iti kwarta anapukaw na. Ala, mantakit din. Agbaawan, tinaidasar. Agyaman na may kayo, tatan. Wala na. Ato ang makantiawit ko. Kanda dumapaya ka sa pula. Agyaman na, tatan. Wan gayan. Kaya't kung agila ko kayo tibaka, kat ipaglakwan nyo, yagyo dito eh. Yagyo dito eh. Payanak. Adda kayo ko atulungan na tao, tatan. Di kayag danag. Itad ko ti kwarta iti tao nga kasapulan unay. Da ito ya tao. Kat nadagsan ti nagbasulakan ko na. Mano ka diya gatad ti kasapula man Uray mano, tatan. Basta agila ko kayo tibaka. Kat yagyon to tinaglakwan nyo. Pangasi ko matatan tatong palandak. Wala na. No day tate ko na. Sige. Agtong pa. Lignaws, nakaturok ka din. Saan pa, auntie? Ay, kunak no nakaturog kan. Tadi kamot matimtimag. Diyak makaturog, auntie. Ay, malagip mo ka day. Di lalaki ang nakamuleta. On, auntie. Ni Alex Liberio. Iso at talaga day jay. Agsidda awak at talaga. Gaputan na anus mo tan ti panagsauna. Idinto taimbog kaw amin asa uday jay iday. Apay analagip yu day jay kriminal, auntie. Ikwa. No bilang tanagbalbaliwan. At agkid daw iti pamakawan mo. Mapakawan mo ka day. Pagkunaan nyo anak balbalyo. Wah, jak ibaga anag balbaliw. No ibasar ko ngamin iti panagsauna anabanayad. Amangan no nagbalbaliwan. Nang rona pay, tanagbalinan apokol ti may saasaka na. Auntie. Mapakawan mo ka de. No bilang tagkid daw iti pamakawan mo.
Jak masungbatan dayta, ante. Awan maipagak iti dayta. Gapot aging gaita. Agdardara pa'y laang ti pusok. Gapo iti kinakriminal na. Katibasol nga inaramid na. Saan ang mapakawan? Nulabsan ti agsao. At to iti basit nga urnong ko baro. Aramata, iti ipapan mo ije kumbinta o. Saanan tata? Nakababay na kada kayo. Awatem kit din. Amok nga awanan ka ita. Agyaman akno kasta tatakos me. Sakbay amapan ka ije kumbinto. At dapay man damagak ka. Anya dayta, tatakos me. Sigurado ka din nga alaam ti anak mo. Uwan tata. Ti paltog na igam mo. Insublim ka din iti kunam agayem mo. Uwan, tatakos me. Nasayaat. No apay adamdamagak ti kastoyken ka. Tadyak kaya't amay matangan ti anak mo ti aramidam no bilang. Tasaan anasayaat amay matangan ti anak mo ti aramidam no bilang. Agyaman ak iti dayta na ibagayo, tatakos me. Nasayaat kayo unay kanya. Alangaro din baro. Awate mo to'y kwarta nga ititad ko kan ka. Tamapan kan ije kumbento. Pasensya kayon, sister. Kastagayam tinapasamak. Ket, pasensya kayo na. Tauray da kayo, ket nairaman. Sana bali. Tawan ti dakas ana pasamak kada kanin. Kan inya dayo idi ni Sister Virginia ti ubing. Tapno saan ang maisagma? Agyaman ak unay. Nasayaat kayo unay. Talaga ka di adisidido kan amangala wenno mangsubli iti anak mo. Uwan, sister. Tangay si kaa mismo ti mangala. Si kaa mismo nga amana. Apay kit din adi ni itad. Kat sapay la kuma. Taiwan am anaimbag ti anak mo. Akas iti panangaywan mi kankwana. Ipatag mo, akas iti panangipatag mi kankwana. Uwan, sister. Kat, sa dinungarodan ti pagturungan nyo. Ada ka di balay apag naatan nyo? Wah, sister. Agsigsigurado kami laang, jubilarte. Agpay sa dayta. Tanarigat mat nga alaang ti udin. Katawan mat gayam ti masnop apag naatan nyo. Wah, ijay dipintin. Ha? Kat no awan babbalay ijay. Adda pag nanaadan ni tatakos mi ijay dipintin, sister. Ijay kami pailangan makipagnaad. Bueno, mabiit laang taayabak ti ubing. Kat barang kayat nati sumorot kan ka. Siya kung ti mapan mangayab kan ko na, sister. O sige, sister. Jubilarte, saan alingad kada kami tinapasamak iti biyag mo? Katamok man, asika, kat nagapo iti kabaknangan a pamilya, iti aginaldo. Sister. Nabasa mi ka ni Sister Teresa ti diary, may papan iti kinataom. Ngam di kagdanag, gaputada kami laadwa ti akin ammo iti dayta. Kanaging gaita, igam nila tadagi chay nga ebidensya. Sister. Mapagsisilpo mi ti amin. Dagiti nang nangag mi adamdamag, may papan iti asyenda lipreyo. Kan ti mapaspasamak kan ka. Naamuan mi matan, no apay anabalot ka. Awan tinailimod kada kami, Jubilarte. Agraman ti panakaibalot ni Alex Liberio. Naamuan mi matlaan. Apay, awan ka di ti panggap mo, amapan iti asyenda Liberio? Awan, sister. Saan ang mabalin ti kasta? Masapol amapan kay Jay. Kat alaam ti parakan ka. Kan para matan iti masakbayan ti anak mo. Wah, sister. Jakon almanan pa'y dayta. Ngam saan ang mabalin?
Bueno, da kami na mismo timang kuyog kada kayo. Itulod da kayo igi Hacienda Liberio. Kat kasarita tayo ni Senyora Lorna. Anto yung tubig? Anak. Anak ko. Paul? Iso ni tatang mo. Saan ka di? Akanayan mi nga ibagbagakan ka? Nga iti may isang aldaw? O may nakantualaan ni tatang mo? Ay, isugayam ti tatang ko. Kumusta kayong tatang? Anak ko. Tatang ko. Pakawanan na anak ko. Italang agpakita akan ka. Ngayon di kagdanag. Tasaan tang nagsinapay. Saanan anak ko. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agyaman na tayo may kaursula. Kunak no di kan mauray. Kumusta ni Crisanta? Nasaya at mo, sir. Imayak, tamok nga aguro oray ka. Talagang aurorayan ka. Gaputad dan ti kwartang ited ko kan ka. Sir? Atero, awatan. Ha? Nay! Nagadumot tanda ito'y akwarta, sir. Ay, kuma. Diyak maawat dahi ta akwarta. Ngamin, saan kumot lang nga maaramat dahi ta? Para kan ni Crisanta. Gaputa dinak to sardungan apagdamagan. No sa dino, tinangalag iti dahi to akwarta. Iso nga lading itak, sir. Diyak awatan. Ano niya? Lading itak ka talaga, sir. Idulin nyo mo't lang dahi ta akwarta. Diyak ko maumayan. Amok nga agur uray ka. Gusto nga imayak latan. Ngam no dahi ta kwarta. Talaga, ajak awatan. Awatan. Ngam idulin mo. Tayo ka nito amaawanan kayo. At danam na mga aramatan niyo. Ikang kayo iti kwarta kakatwa. Yan di ulatan sarsaritaan kadagiti daduma. Tunggal may sakada kayo. Ikak iti kwarta. Tapno yun ton adda umay adalaw yo. Akamang ti pamilya yo. Adda iti jo katakwada. Boss Alex! Salamat kami, boss! Yan lang kami, ha? Ngam kas iti nakunak. Agsingsingpet kayo kuma. Saan tayo nga aglasto-lastog? Saan tayo nga agtangtangsit? Tama diti kasta. Reglado! Basta si Alex! Boss Alex! Agyaman na iti Diyos, Senyora. Awan anyaman na. No kasta, naggapo kagaya may pagpaludan. Sotero. Uwan, Senyora. Intad ko tikit kitawan ni Alex agatan. Saan kami ang nagilako iti baka akas iti kunana. Ngam, adda na urnong akwarta ti Hacienda. Iso tintad ko kan kuwan. Kat dakkal matay jay agatan. Pangusaran na itidakkel agatan. Ti kunana, kat itad na kano iti tao nga kasapulan. Iti tao ang nagdakkel tinagbasulan na. Kat kayat nasulnitan tinagbasulan na. Iso ngay kan na iti dakkel agatan. Gaputan nakakaasi ka nila unay. Aniya. Senyora, awan ti maramida. No di ti agtungpal iti kayat na. Taawan mo't makita adakas nga raramidan na. Numat may papan iti kwarta. Nakuna na nga awan ka no ti sirbi ti kwarta itaken kwa na. Kat uray pa'y maibus amin abaka iti ranjo. Basta makatulong iti pada na atawa. Ti apo ko na aya.
Una yan, ti panagpuspuso na ita. Apay ngamin, anagladaw ti amin. Apay nga italaeng, anagpalpaliw. Senyora, No kuma, idi ubing pailaeng, kat nasaya at ti kababalin na. No kuma, tadimngeg, iti kanayon ayad adal ko kuana anasaya at kababalin. Saan ko ba? Akas tiya'y pinagpanagan na. senyora. Saan kayo nagsangit, senyora? Di nakatagita kat nagbalbaliwan ni Alex. Dahil pati kanayon na ngay baga. Wen, puno matkiti. Ngam, maliday anak lagamin. Ipakita talat pati panang ipatagtakan ko na, senyora. Ketikasta, saan to ang makupay? Nakasiti na ko na. Dapat ano, tiragsak na. Wen, sotero, kasta ti aramidan ta. Agtinulong ta para kan kuana. Nasaya tada ka lanti. Aday bagakan ka. Nay, anya day ta, libnaos. Ay na. Nagdagsan, dagito ginatgatang ko. Amom ka di, ante. Ada nangag ko adamag iti radyo akagat-gatang nyo. Ha? Anya adamag? Ni Alex Liberio. Nakabano dan. Ha? Kasta tinako na itay ti radyo, ante. Katday ta ti may parbangkan ko na. Agi karon, gapota kriminal. Signora, adda sa nga ilay. Adda iti pagurayan iti bisita. Sino da? Basta ingkay iti pagurayan iti bisita, signora. Panagkunakot, seryosong daytong asaritaan. Anya? Ingkay kasarita idang, signora. Agrobrobuata kamapan di jay pagpalutan. Ang sana balin. Kasaritak dagiti ko nam abisita. Asino ti ko na ni Mercy Ha? Jovelarde. May pagka-orasyon, senyora. Kumusta kayo? No kasta. Nakaruar kan ijay monte. Naimbag na oras mo, Senyora Lorna. Kastamat kada kayo, sister. Napatagunay ti ibagami kada kayo, Senyora. Pasensya kayon, no makasinga kami kada kayo. Anya ti ibagayo, sister. Senyora, dayat mi nga ibaga, ati apo, day di Senyor Juanito, wenno ti anak, day di Olivia Liberio, kat iso ni Jovelarde. Anya ti. Day tatipod no, Senyora. Ti imbagam kadagiti tao, kat impaampun nyo ti anak, day di Olivia. Kasta ti imbagbagayo, tunggal adagdamag, saan ka ti, Senyora? Ngam amuyo tinapasamak kenkwana. Amok day ta. Gapo ta mapagsisilpok dagiti paspasama. Ganda giti amin ang madamdamag ko. Kastamatan, ti salaysay ni Jovelarte. Sister. Ati ammom, kat inlemasda ti maladaga. Kasano Ati ammom, kat natayan ti maladaga. Gapo ta inlemas idi, dagiti pasorot, dahil Senyor Pedro. Dabaldo,
Kandoro. Kwa, Agsidaaw ka, senyora. No apay nga amok day taabanag. Katapno nalawag ti amin. Aday pakitakan ka. Adoy. Daytoy alampin. Kat gamit ni Jovelarde. Iti maladaga pailangan. Daytoy tinaibalkot kan kuana. Iti maladaga pailangan. Atoy, senyora. Kita anaimbag tinaiborda. ada nakaborda anagan. Olivia Liberio. Lito Natividad. Katap na nalawlawag ti amin. Adtoy ti diary day di ina ni Jovelarde. Basahin nyo, senyora. Awan tinainayon. Kan awan tinaksay iti nakasurat dita. Takas makita yo. Daanan da ito'y notebook. Kan awan ti sabali ana inayon anay surat. Tila ang surat. Day di Magdalena. No kasta. Si Kangarod, ti anak tay di Olivia, Jubilarde. Uwan, senyora. Jubilarde. Agyaman na. Kasi bibiyag gayam, ti anak tay di Olivia. Kunak no talaga anak ayon. Si kabat gayam, Barok. Senyora. Ngap apay. Apay anas ka na mapasamak na gitoy. Apay. Datayo matlaan ti agpipin na tayo. Datayo matlaan ti agpipin nalas. Ti agiginura. Senyora. Dayta ka diti makakabo. Ang pinatay mo ini ni Pedro Jubilarde. Uwan, senyora. Impod mo dahi di baldo kontoro. Ngay sudatin ang tambang itinay ni Senyor Juanito. Ganti pamilya na. Kat inamin ang mismo ni Senyor Pedro. Nga isot yakin nakam. Diyos ko. Pakawanan ako ma, senyora. Di ka kintaw. Iti pamakawan. Jubilarte. Gaputawan ti sapali ang mapabasol. Iti na ito'y. Nani ni Pedro matlaan. Kat-awan apulos ti asino man ang mga ituran. Amang kalaban kankuana. Senyora. Nakalanladingit launay. Tanatayo pa'y ama ko na nga agkakapagyon. Ti agpipin na tay. Adtaw, sister, agmerienda kayo pa'y. Pangururayan nyo kini Jubilarde. Tamadamati pa nagsarsarita da kini senyora. Agyaman kami, kapsa. Agyaman kami, kapsa? Ay na, nagwapo matanday taubing akadwayaw, sister. Juan, anak ni Jubilarde. Ha? Anak ni Jubilarde? Nukasta? Si Bibiyag? Ay, Diyos ko! Agyaman na! Kunak man na iram... Kapsat.
Saan mo na ituloy? Ha? Ay, gayam. Maawatak, sister. Ala, agmerienda kayo pa'y. Ay, boy, agmerienda ka pa'y, way. Uminom ka, itinaramid ko amang gudaw. Kanmangan ka itinalinta sa bakan kamutay. Agyaman kami iti merienda. Adda ibagakkan ka, Jubilarde. Agad, pakawanan na kuma. Ano na ita, senyora? Siya, tinang ipamuspusan. Tapno maipan ka, ijay munti. Tapno ipanda ka dagos, ijay munti. Anya? Amom ti ugali idi ni Alex. Kayat nakaidi apatayan. Iso akinay kayat kon amayadayo ka. Daytay saan kayo analakang agkita? Maawatak, senyora. Kat pangaasin, Barok. Gusto ko man. Nagbalbaliwan ni Alex. Kat adan iti pangbaludan. Iso abay amlat ako man. Senyora. Napudno ni Alex iti panagbalbaliw na. Si Pupuso launay. Awanan ti panggap ko nga garamid iti may kaniwas, senyora. Linipat kong tinapalabas. Gapot ati anak ko itan ti pampanunutat. Jubilarte. Bayaklat ka na si babalod ni Alex. Tapnoy karon na ti basbasol na. Uwan, Baro. Kat agyaman akkan ka. Kat ita, taamo kun ti kinapuno. Asi kagayam tay anak na iti Olivia. Dakal ti karbangam iti asyenda. Kat agyaman ak, kasi bibiyang ka. Senyora. Amo, ti kababalin mo, iho. Nasingpat ka tao. Mapagtalkan, kan nasaya at kalaunay. Day tatiga po na ana asi naglaunay tiriknakkan ka. Akasla anak kan, iti pangibilbilangakkan ka. Senyora Lorna. Kat ita taantakan, anag sublikan. Saan kayo kumagarod a pumanaw? Dito'y kayon nga agnaed. Dito'y mansyon. Agyaman ak, senyora. Saan a senyora tiyawag mo kanya? No di kat, Lola, gaputa kasla apo kamutan. Wan, Jubilarde. Lola, kunamutan kanya. Sige, Lola. No day tati ko na ayo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kasano nga rodan, senyora? Agpakada kami ni Sister Teresa. Wan, sister. Katagyaman ak unay kada kayo. Gaputada kayo kayam tinangay aywan iti anak ni Jubilarde. Naimbag kayo unay. Senyora. Ti Diyos, ti makaammo kada kayo, sister. Gapo, tanaimbag kayo unay. Sister, umayat ko di kumbento. Sumarongkar kami to iti anak ko. Sige, adakan ka. Ay na, nagwapo ka nga ubing. Anya tinagan mo, apo? Paul, tinagan ko, Lola. Da kayo ngay. Anya tinagan nyo? Siyak ni Lolam Alorna. Kat malipod ita, dito'y kayon mansyon nga agnaed. Wow! Nagpintas ti pagnadan ni kinitatang ko. Wan, apok.
Gaputa na kayo, ti akin ko kwa, ikina ito'y amansyon. Ha? Wan, katluan niya ti kasapulam. Ibagamlaeng taipaay ko. Nanawag ka di, ako. Wan, Lola? Arakopan ka man, apok. Agyaman ak, Diyos ko. Agyaman ak. Kasi ka pinangispal kadakwada. Ita, kaadakan apod nung aking ukwa itinaytoy amansyon. Pumanawak matnarudan ditoy. Ah? Ne, sana, Lola. Mapanakon ijay farmhouse. Gapot ka sa pulang daklot ijay. Ah, sige, doon tati ko na Lola. Ket, agyaman ak unay. Gaputa inay aywanan yung daytoy mansyon. Noawan kayo. Nalabit. Nadadaalan daytoy mansyon. Mabalin ka di asumarong karak tulad ta ditoy. Ngamin, sigurado ang mailiwak to ditoy. Wala, Lola. Itiuraan niya nga oras akayat yuti umay. Nakalukat tiri daw to'y mansyon. Para kada kayo. Agyaman ak. Amin asalikwaday di Senyor Juanito. Nasken ang maisublikan ka apok. Tidaga, tiradyo, kan aminen. Masapul ang maisublikan ka. Tadayta, ti maiparbeng. Lola. At sikan ti makaammo ang mangibaton ikisigod nga asyenda day di Senyor Juanito. Agyaman ak, Lola. Ano kasta? Sumuro takmat nga rodan kada kayo, Senyora? Saan, Mercy? Agbati ka pailaeng dito'y mansyon. Gaputawan agasikaso kada jubilarde. Senyora? Syaklaeng timapan ijay farmhouse. Sige. Noan niya ti kunayaw. Iso ti masuraw, Senyora. Sana bali. Taadamot da sutero kan tiyayong akadwak ijay farmhouse. Makaammo kayo nga rodan, Senyora. Sige. Itulod na ni jubilarde ijay farmhouse. Kat agsingsingpat ka dito'y Mercy. Di mo dadaulan, tisigod a panagtalot ko ka. Wan, Senyora! Wow! Ha! Ha! Kaya't ko tagpasyar, kabalyo. Mapantay titulog. Ha! Ha! Adak dito'y turod. Ket manipod dito'y ko. Matanawagak ti asyenda day di Lolo Juanito. Naglawa. Sinakop day di Senyor Pedro. Agam nagsublimat lang kanya. Nagpintas naglawlaw ti asyenda. Nagmayat aboy-boyaan. Sayang. Doon kumapay lang da Lolo Juanito. Pindagi tinaganak ko. Naragsak kami kumaita. Agam sa nabali. Ay wanak ti sanikwada. Tasyak ti agtawid itan kadagiti amin asanikwada. Ha! Ha! Adda akong dito asyenda. Oo! Apa ya sir kunayo kanya? Kat may saka trabahador ditoy. Ay, sir! Si kakano ti amo mi ita! Nagpaiso, sir! Oh, kumusta kayo? Ay, nasaya at tayo ka, sir! Nagpaiso, sir! Jubilarde, kumusta kan? Nabayaga saan na ka nakikita? Masaya at latama ng Rita.
Aging ka kadita? Ket sikapay lang ti katala? Wan, siya pailaan. Nasayat nga magmana. Sige, agtultuloy lata si kati katalag. Gapot amok ang mapagtalkan ka. Jubilarde, adtoy dagiti amin alistaan iti sales tayo. Amin alistaan, ited kun kan ka. Lola, Saan akayat ni Rita ti agigam iti kwarta. Isu nga amin a kwarta asumret. Siya ti akin igam. Gaputa amin ang mapastrap ti asyenda dahil di Senyor Juanito. Ilaslasin ko. Isu nga ited ko matlaang ti kwarta nga igam ko. Ti kwarta ti asyenda yo. Lola, Ipaimak aminan kan ka, Jubilarde. Kat makaambukan. Iho, kumusta kan? Ado, tiginatgatang ko aparakan ka. Makmakan kan aminan akasapulam. agyaman ak Lola. Nasaya atak lata dito ay. Da kayo, kumusta kayo meten? Nasaya at matiho. Adda ibagakan ka, apok. Gaputanas kan karbangam amangam mo iti amin. Anya day ta, Lola? Saan ana ilimad idikan ka, ti maipapan kan ni Senyor Juanito. Amom dagiti paspasamak. Saan ka di? Wan, Lola. Adda idi anak da idi Olivia. Ti amo tayo kat natayan. Ngam saan gayam anatay. Kat day ta ti pagyamanak unay. Gapo ta si bibiyag. Lola? Wen iho. Si bibiyag day ti amaladaga. Kat amok amas daaw ka. Numaamwam ti kinasya sino na. Amom launay. Ha? Asino, Lola? Awan sa bali. No dini Jubilarde. Anya? Ni Jubilarde? Day tatipod no. Ni Jubilarde ti anak day di Olivia. Saan idi anak baligi da baldo kanduro. Anang ilamas iti baladaga. Gaputaan da idi babae anang kintaw nga alaan na laangan ti ubiing. Ngay sumat ni Magdalena. Ti ina ni Jubilarde adi makkalan na. Nga isubat jay inraman mo idi a pinaltugan. Lola. Kat no arigan. Agkasinsin kayo kan ni Jubilarde. Kat nakalidlid ay apanunutan. Ada kayo pa'y adwa. Tagbimbin nalas. Ngam agyamanak. Tanagbalbaliw kan iho. Maragsakan para kan ka. Kat nimat Jubilarde. Lipatan nan ti panggap na nga agibalas kan ka. Gaputa din nakayatan amamantsaan pa'y ti imana. Lola? Apo, agpakawan ka kan ni Jubilarde. Ipakawan mo, dagiti basbasol mo kan ko, anak. Ne, adamat gaya may patpatak der a building dita sa simbahan, merci. Wan, Jubilarday. Stay, senyorita. Si Kamat, imbagak na nga ro din ang manong Jubilar di tiyawag mo kanya. Jakati, senyorito. Isumot ti kinapod na. Makamu ka man lang, eh? Amom ka di senyorita. Day tabil day. Kat gastos ni senyorito Alex. Anya? Day tatipod na. Talagang amin anak balbaliw. Kat kastan dati pa nagbalbaliw na. Kaya't natin makatulong kadagiti pagsayaatan.
Iso nga iti imbagan ni Padre nga da proyekto ti simbaan. Nagboluntaryo niya, Alex, nga isun ti manggastaws. Pakaragsakan na kano da ito. Kasta gayam. Iso ani Senyor Alor na itan ti mga asikaso iti para iti panggastos. Katnay, danda ni malpasal. Nasaya no kasta? Kanoon gayam, Senyorita. Adda saan anatuloy nga aktibidad ni Senyorito Alex. Saan anatuloy jay ipapan mi kuma ijay nagtipunan. Kay sumot tay aldaw apan nga restar dagiti pulays. Nagtipunan? Adda pay laang ijay farmhouse dagiti ginatgatang mi apara kuma ijay. Awan pa rekot Marcy. Datayon ti mangituloy. Ituloy tayo dagiti amin arinogyan ni Alex. Ala, hintayon ito nag. Makimisa tayo. Umay ka na nako. Tatang. Sige, sumrat tayo nga rudal. Tamangan no maawanan tayo iti pagtukawan. Imayak lola. Takayat ko ang makita dagiti ginatgatang yo apara iti nagtipunan. Awan. Inkabil mi amin iti bakanti asilid. Iti asideg ti kusina. Diyak amon o kasano itan dagijay. Pampanulutak pa ikit di nga iwaras laangan. Kadagiti trabahador. Saan lola? Ipan tayo iti nagtipunan. Ituloy tayo. Nonya tinarugyan ni Alex. Da kayo lang tinag ko na. Asi pupuso ngar aramid na tikasta. Iso asayang mat no di ta ituloy. O sige. Nasaya at day nga imbagam, iho. Alang aron. Inton bigat matlaan. Mapan tayo. Ijay nagtipunan. Auntie Ursula, sakbay maturog ta. Ada ko madamaga. Anya day ta, libnaws. Adda nga ming kwartaan nakitag. Iti ayan ti kawasyo. Nakasobre, kat nagado a kwarta. Ha? Ay saus. Nakalkal na gayam. Diyak mo na idulin ang gusto. Inyalaan kayo ngamin iti t-shirt yu itay aldaw. Gaputa kas tao na alin at yu anapan nagkayo iti pagsungrod. Ha? Ay kwa. Nangalaan nyo iti nagdakkel agatan, auntie. Ay, kwa nga miyan. Apay, anaadaan kayo iti kasjay kadakkel agatan. Ha? Ay, kwa. Libnos. Ay, saan mo na panunutan day jay? Nangalaan nyo, auntie. Saan na ko maapagatapan iti dakos? Kun saan na ko maakagura, maipapan iti dayta? Diyak kaya't naglibak ka, auntie. Kwa, libnos. Amom ka day, no asino tinagkapanday jay nagdakkel agatad. Ni Alex Liberio. Kasano ana pasamak da ita? Diyak ko maawatan. Ang nagpilit. Kasano ana pasamak ti kasta, auntie? Apay ngayon ka na ka iti dakkel agatan. Binayadan na ka kadi! Anya tayong paramid na ka! Na nagpabahad ka! Anya! Libnos. Amom ka din na kasano kasakit! Naging gaitan, dinaramid na iti pamilya ka! Amom ka din na ita, ante! Kwa, Libnos. Day. Saan naman dalhin, auntie? Itod mo kanyang ti kwarta. Ay, sublikan ni Alex Liberio. Libnos. Kwa. Pangaasim. Tadi ka kumagumura, maipapanti day kaabanag. Saan na kumakagura ah? Pangaasim. Auntie. Iti ipapan ko, ijay tsindaan.
Nangagaw kadagiti tao ana ipalot kano ni Alex Liberio. Kat, gakuta kayat kung atakwatan ti pudno. Napanak iji pagbaludan. Kat, pudno gayam anak kabalod. Kat, iso ka talaga, jay nakamuleta. Wow, nailawan ko nga main anadakamat tinagan mo, akrisanta. Pilit na ka mangipudno iti amok, maipapankan ka. Iso ka, naibagak ngitan, nga inispal ka kun patay. Kasta unay ayaman na, kun ragsak na, iti ibagak asibibiyag ka. Kaya't nakamakita, tapno agkid daw iti pamakawan mo. Awan ka no tropa na, nga isarang nakun ka. At tapno makabayad, iti nagbasulan na nadagsan. Nang tad, iti dakkel agatad. Libnos, diyak kumaawatan. Ngam talaga nga impilit na. Idulin ko kano, katsak ibagbagakan ka. Ta sigurado, agumura ka. Orang niya ti aramidan na. Saan na mabayadan ti basol nga inaramid na kada kami sa nga pamilya. Kat oray pa itad na amin na kinabaklang na kanyag. Saan na nagtama pa sa ti biyang. Nagitipat patag ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Libnos, agpapainit kagayam dito'y paraangan. Anya itatipanggap mo? Isublim ka diti kwarta ko ni Alex. Mapan ka, iti pagbaludan. Saan? Diyak kaya ta makita ti panagruprupa na. Nga oray iti kano man. Kan oray da kayo, Auntie Ursula. Diyak kayatin amapan kayo pain iti pagbaludan. Ha? Ay, uwan. Uwan lignaws. No dahi tati ko nam. Yaman kami kada kayo. Kumusta ang tulangan, tine Alex Liberio? Unta kapsat! Bayan nyo, taidanon mi day takin kwa na. Ingkari iti ni Sir Alex, tanak iti chocolate. Tapno maraman ako ma. Di kagda nagbasa. Tamawarasan kayo amin iti chocolate. Aduti kayat ni Alex nga itad kada kayo. Urayin nyo lang nga may waras kada kayo, ha? Sige, agpila kayo lang kakapsat. Tunggal may sa abag nga awatin niya, ado ti kargana. Kat sa bali mo dagiti awatan dagiti ugbay. Agyaman kami ako! Agyaman kami iti tulog yaw! Ay na sinyora, nagganas ti mangyawat iti tulaw kadagiti ugbay. Nakitak ti ragsak iti ruprupa da. Agpipin na si ikat da itinawat. Wan, Mercy. Pudno day ta. Apresyarat dahito ang napanunot ni Alex, Lola. Kaya't ko nga ituloy dahito. Para kang kwa na. Nasaya at no kasta, Barok. Maragsakan tayo may sana singit agayam ko di nagtipunan. Naragsak dagiti anak na nakaawat iti tulong. At dagaya gayam mo iti nagtipunan. Wanlaw na. Iso ni Nanding. Sigud a biktima iti pagminasan. Isuda dagiti kakadwak iti anay balod iti. Ket isuda iti kasingidan kanya. Kasta gayam. Ngayon magsubli akto. Takayat ko nga awisan nga agsubli ni Jasyanda. Sige, iho. Addakan ka na ita. Noan niya ti abmong apagsayaatan ti padam at tao. Aramida. Wala na. Itulot ka ni Jay Farmhouse.
Sakbay nga gawit kami di mansyon. Nakaturog ang dagiti kakadwak dito selda. Katsyak, sana ka makaturog. Gapo iti panang pampanunot ko iti impod no kanyak ni Lola. Ni Jubilarde. Isu ti anak day di Olivia Liberio. Nadagsan ti nagbasulak ken ko na. Ket jak amo no mapakawan nakpay. Diyos ko. Amom no kasano ti panagbaliw ko. Amom no kasano ti pudno a panagbabawi. Diyos ko. Si kalangan ti makamon ti riknag. Iti puso. Ket amo. Wagas mo da ito apan nakaibarat ko. Tapno agi karuak. Ngamjak latag sarday ako mamangkan ka. Diyos ko. Asapay la kuman. Tama pa kawanak ni Jubilate. Kat dagiti amin ang nagbasulak. Kidawat. Asikati mang tartarabay. Ken mang bendisyon kadakwada. Apo. Ket nuan nga pa iti panusak. Gapo iti kinado ti basol ko. Sika ko man ti makaamu kanya. Diyos ko. Kumusta ka, Jubilarte, Baro? Nasayaat mo, tata. Namuak yamin may papangkan ka. Si kagayam tipudno nga dadara na Aliberio, Baro. Apo nakaday di Senyor Juanito. Tata Sotero. Baro, pasensya ka na saan ka apulo sa nasarukaran ni Uniti. Gaputawan sa balya bambantayak kan as-asikasuan. Hindi ni Alex lang. Maawatan kayo, tata. Ket, nagasatlawanan ni Alex. Tada kayo nga amana. Amangay aywan, ken mangipatpatagkan ko na. Among Jubilarde, iti na minsan, kaya't nakaasarangkara ni Jemonte. Nakalugan kami na di tibos nga pasudan. Yan, lahat na nagbabawi. Ket di maba kami madlaing iti boss. Ha? Saan nakanugaya makabagilan ti at pakitakan ka. Gaputan na amiris na. Nalabit na di mo mapakawan. Gaputan na dagsan ti nagbasulan na kan ka. Kan mabain nga pakitakan ka. Jubilarde, Baro. At nakadipay plano amang balas si tiyanak ko. Awanan, tata. Si babalo dun ni Alex. Ket ikarkaronan tinagbasulan na. Agyaman na, no awanan ti panggap mo nga agibalas, Baro. Agtutuokan ni Alex iti pagbaludan. Nang runa, takas jay pa iti sasaadan na. Naputad ti may sasaka na. Nasaysayatan nga da iti pagbaludan. Ngam ti matay. Baro. Adda kayo mangipatpatagkan ko na, Tata Sotero. Iswa, saan nga ro darumbang amatay? Nasaysayatan asar sarungkaran nyo di pagbaludan. Ngam ti pulos adiyon makita. Ken may sa. Jak kayatan ti pumatay. Jak kayatan ti agbasol iti padak a tao. Kang runaan na iti Diyos.
Kumusta kan, Alex? Nasaya, padre. Kumusta ti building? Nalpas ka din? Wen, dahil tati may sa gapuna no apay ngay maya. Tapnoy pakamukan ka analpasan. Nagbiit mo tan, padre. Una, gaputa ado ti trabahador. Nakagatda, ken agtitinulong da amin. Ken adamat kwarta amadadaan akauta. No kasta akurang ti materyales. Maragsakan ak iti dayta, padre. No adda pa'y masapol yu iti simbahan. Di kay bumdeng amang ibaga, padre. Uray sana sakti pang ibagaan nyo. Mapan kayo latay di asyenda. Ta sigurado adi na kay paayan ni Lola. Agyaman ako na baro. Ket iti mabiit. Mangmisa para iti blessing ang maangay. Sayang. Adda ako mamat iti daytang aldaw. Ngam sana bali, padre. Naragsaka kon iti daytang ngayon pakamuyo. Ket agyaman aken ka, Alex. Ni Apo Diyos ti mangsopapak iti kinaimpag mo. Anak, itay pakit kita ang dagiti ladawan nga da iti diding Tatang, kunan ni Auntie Mercy, lolo kan lulak ka no dagita da iti diding. Udno day tanak ko. Ay, Napudot ang tidigos mo, Paul. Umay kang tagdigos ka. Nay, kita amat gayam dagita ladawan da Senyor Juanita, oh. Wananti, guwapo ni Lolo Juanito. Uray ni Lolo Lito. Wala. Ay, Senyorito Jubilarday. Saan gayam ang nagbidot ni Chayaw? Karopropam at talaga ni Manong Litaw. Nakuna na iday nga amangan no kabsat mao ni Manong Litaw. Tagayam, isaw ti amam. Kasta? Karopropam gayam. Ay na, nabayag gayaman nga amam ti kinapudnaw, ngam inlimod mau. Isumot lagayam, anak ko nam iday. Asa anak ako mampanaw dito yung mansyawn. Gaputa agsaya ataktaw. Kagayam, sika magtipod na ang akin kuko ay ti mansyawn. Ket agyaman hak tapod no adi ka pimampanaw. Ket gaputa nagtungpal ka iti dayta abilin ko idikin ka. Ikang kanto iti gunggunam. Ah? Ikang ka iti dakkel agatan. Ken ingatok ti sweldom. Kastoy gayam tag sa kayo ti kabalyo, tatang. Nagmayat, kay kayat ko. Isuro naklad kabalyo, Tapnore may sakit kabalakton. Wala na ko. Isuro ka. Ang may tatagdadamo ka. Agkasakay tapaylaan. Tapnusan ka matinag. Sa di na ti papananta, tatang. Isublitan da ito kabalyo di kwadra. Tagda papananta. Sa di, no? Mapantay di tanak. Ya! Ya! Nabanlog at tatang. Itala nga sa mga atak iti bantay. Sana balay. Nakadanon tan dito'y tanam anak ko. Wow! Nagpipintasin dagi dyan sabong. Naayatan na nakakita ka dagiti sabong tileryo. Surutak man langan. Ita ka kadilangan nakakita iti kasta sabong anak ko. Wen tatang. Ala, umay ka. Agtugaw ta dito'y karuutan. Tanda istoryakan ka. Oh, nakatugaw tan tatang. Anya ka diti istoryaan. Amo man ha? Dito'y adisote mo na nagkitaan may di ka ni nanang mo. Napintas ni nanang mo. Akas iti kinapintas dagiti sabong tileryo. Kasta ka di tatang. Sayang. Kaya't ko kumamot ang makita ti inak. Nimpin mo sa'y mo't gaya man. Napintas ti inam anak ko. Naasam nga agbado iti bistida apuraw. Ket, at adapay nga agminar ti kinapintas na iti kasjay akawas na. Kasta ka di tatang. Ket, dito'y tanap. Dito'y anagrusing ti ayan ayat ni. Dagita sabong tileryo ti makasaksi iti ayan ayat ni. Ay, nagmayat gayam ti pakasaritaan nyo.
Ngam sayang. Tawan matan ni nanang. Sayang tatang. Sapay kaya't ko kumamot ang makita kan maarakop. Sayang. Lignaus, mapan ka kadimanan ijay tanap. Wan, auntie. Kaya't ko asarong karan dagiti sabong tileryo. O sige, mapan ka lata. Ngam di ka kumamarabyan Wan, auntie. Hindi ka kumaagbaybayag unay ijay tanap, Lignaus. Taamangan kit dimat, no adda maisarong ijay aluko a tao, kat makita na ka. Delikado. Nabayaga kun iti dayti adiso, auntie. Nairuwama kun iti tanap. Katawan ti pagpaggadak ijay. No pay kasta? Agtulnogak lata iti bilin nyo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Alang Roden, sumalog tan anak. Mapantay di farmhouse. Ipasyar kita yung dalulam alor na. Sige tatang, kaya't ko ti mapanijay. Ala, umay kan. Tatang, kaya't ko ti man iti adwa prutas. Nakita namin nga do tinaluma prutas ang nalabasan ta. Mabalin ti agpuros. Di kagdanag anak. Apa man ang makasangpot ta di asyenda. Agdiretso ta iti anda kiti mula prutas. Sika na mismo ti agpuros. Kalpasan na, mapantay di farmhouse. Sige tatang. Kumusta kayon, sabong dagiti leryo? Makaayayo kayo aboy-buyaan. Maris po raw dagiti sabong yo. Nabanglo ti ayam mo umyo. Makapabangar itirik na ti buya yo. Ngam. Sayang. No kuma, kasi bibiyag ni Jovilarde. Isu kumati katuwa nga umay mang sarsarong kari kada kayo. Ngam sayang. Tayo di ka ano man. Jakton makita. Si Bubukan a pamilya tinapukaw. Katda kayo laang ang tinatdaan yung liwag. Sabong, dagiti lirik. Nyora Lorna, apayasan kayong magtinarumuha dito si Leidyo? Or-oraya ka rumuha na kayo amapan mangan. Ngam, di kayo matlarumuhan. Chayong, kayat ko laang ti uminom iti gatas. Pangaasim, tamangyag ka dito isilid ko. Oh, agot-ot ti barukong ko. Kimaro manan. Oh, abuhay kayo, senyora. Adda ka dirikrik na inyo amaday. Awan, kayat ko laang ti agin ana. Ala, senyora. Amangan mat no ando saksakitin nyo. Ibagayo tapno ibanda kayo iti ospital. Awan, ti sakit ko. Ala, yalaan nak kuma iti gatas. Sige, senyora. Mabitlaang. Saan na gatas tiyag ko? Uray ti taraon nyo. Masapo, lamangan kayo. Auntie Chayong, ayan ni Lola Lorna. Itad ko kumadag ito'y prutas a pinuros ko. Ha? Naloom amin dag ito'y amangga kan papaya. Kasta aya, bro. Ala, umay ka. Takuyogan kay iti silid ni Lola. Adda ngamin iti silid na, kat agin ina na. Chayong, siya kung timang kuyog ko ni Paul. Ha? Mapan kami iti silid ni Lola. Ala in kayo nga rodan, senyorita, oh. Si kamot, Chayong. Kung nakadinak awagan iti senyorito. Jovilarde ko namlatan kanya. Kas iti sigod. Ala, no iso ti kunam, Jovilarde. In kayo latan iti silid ni senyora.
Bakit akon? Kat saan tayo nga igem tibiyag tayo? Amangan no iti masungad nga al daw. Kat ipulang kon tibiyag ko. Di kayo kumagsaw iti kasta, Lola. Kaslamatin ibagbagayo ang matay kayon. Diyak kaya tadaglan ti kasta. Amom, awanan ti sapulag. Nakasagana akon amang isubli iti binulod ko abiyag iti apo. Daragsak akon amatay. Gaputawan meten ti makita aparikon. Saan, Lola? Di kayo kumagsaw iti kasta. Numaditirik na yan. Ipakita kayo iti doktor. Saanen? Awan madi arikrik naeng. Agin inanaak laeng. Lola, Barok, awanen di pagtanagak maipapan dito'y asyenda. Kan awan beten pagtanagak kan ni Alex. Gapo tanapudno iti panagpalpaliw na. Kan agtalekak kan kaiho. Si kalaengen ti makaammo iti amin. Lola, apay ka di kasta magtanti bagbagayo. Naragsak akon amatay. Ay na, Jubilarde. Sipod nagnaag dito'y farmhouse ni Senyora. Addan nadlaw ko kinkwana. Ha? Kasla ang kakapsat no daduma. Kan tapayaon na ti barukong na. Ngam inton damagag. Una na, maawan madiarikrik naon na. Anya? Unakpay, ako yoga kiti doktor. Ngam, kunana, anapan nugla ka na. Katagina na laang. Amangan mo't no, sakit na. Wing nga rod. Ngam, di namat ibaga ti husto. Saan na kaya't kagpakita iti doktor? Kaya't nalakan no ti aginana. Iswa, di mo baybayan, Chayong. Wan, Jubilarte. Ala, inak mangayab iti doktor amang tamingkan kwa na. Ay, nasaysaya at kayan. Itamat lang, mapanak iti ospital. Mangkitak iti doktor ang mabalin amang tamingkan ni Lola. Ay na, di may imbaga ni Jubilarte ang masakit ni Senyora. Wan, Marsay, ang kakapsawt ni Senyora. Ay na, hindi pa ilaang akasta ti madmadlaw ko kinkwana. Chayaw, ngam no kasta damagag ti makagapaw. Una namat anaban nuglaang. Katno ko nakmait ako yugak amapan agpa-check up. Di namat kaya. Agina nakanulaang, tanaban naw. Wan, kasta ti ibagpagana dito, Ay ngam, amangan kiti mat no ilimlimad na laang ti marikrik na. Ungaw, anya ngay ti serbi ti kinabak nang da. No saan damang nagpagas, isumat. Ay na, Chayaw. Panunutin na kumama ti salunat na. Sabagay, addan to doktor amang kita kan kuha na. Wow, orayin tayo ida. Noanya man di ka sa pulam, ibagam na tahuan, ta ipay ko. Mabayin akon kada kayo, tatang. Awan ti pagbainam, tama anak may. Naragsakak ngagserbikan ka. Saan nakabinaybayan, tatang? Adda kayo kanayon nga umay mangliwliwa kanyak. Kan mang patpatib ka rin ti pakinagam ko. Una, taamok mga panarigat ti biyag ti may sawano. Kahit nagsingsingpit ka kumangarod lata di ti pagbaludan anak ko. Sapay lako ma. Tadumtang to ti altaw ang makarwarga. Paro, anya ka di tinapasamak ditoy. Apay kasla nakaserseryoso kayo amin. Mang Sotero,
ni Lola. Ada sakit na. Anya ti sakit na. Kung ti doktor ang masapol ka na umaipan di ospital. Tap na ma-check up na imbag. Magam di na kayat. Ken, pinapanaw na dagos ti doktor. Anya. Iso ka sa ritak manan ana imbag ni Lola. Tamapan kami di ospital. Nang tadlang ti doktor iti tumaran na makatulong kan kwa na. Sige. Doat nga rod ang mga lukoy kenkwana amapan ijay ospital. Saanen alasken ama pa anak ija ospital. Una yan adaan agyo ayat. Kunakmet kada kayo. Akayat ko laeng ti aginan ah. Senyora. Saan dak apakadanagan? Tanapik sa akton intul bigat. Pangasiyo, Lola. Kuyugan na kayo kani Uncle Sotero ang mapan iti ospital. Saanen? Basta timakunak. Naragsak akon. Gaputan na urnos tayon. Awanen ti parikot iti tunggal may sa kada tayo. Jubilar de apok. Pakawanam ko man ni Alex iti ado ang nagpasulan na ka. Pakawanam ko ma. Diyos ko, nabayagan da ito'y amarikrik-nak. Ti panagsaksakit, ti barukong ko. Kat italaang akin maro. Diyos ko, no itan ti kanibo sa anak. Itulok kon. Naragsaka kon amatay. Gaputaawanan parikot. Kada Jubilarde kan Alex. Awanan serbi ti panagpa-check up ko. Taamok matlaan. Aday to yan ti ipatay ko. Amok latan nga amangan no breast cancer da ito'y. Gaputag na namatan ti maysa abarokong ko. Kanlimtag pa'y ti may sa atakyag ko. Jakla impadlaw dayta iti doktor anang check up kanyak. Tadyak kayat amaang wanda anadagsen ti sakit ko. Diyos ko, awaten nak kuma iti pagarya. Kat ipaay mo kumatikapya kada Alex kan Jubilarde. Apay ka di api na ayaban nak dito hardeng Jubilarde. Kat na'y rabi ay. Anya ti aramidin nyo dito. Mercy. Sikati kabayagan anak adwa ni Lola. Sipod nagnan ni Lola iti mansyon. Sikantikad kadwa na. Uy, siya. Papay, saan mo ka di anam-amuan ti mapaspasama ka ni Lola? Kinapudno na. Idi pa'y laang nga damad-madlaw ko kunkwana. At dapay iti na minsan, anatali mo daw iji kataltalunan. Kat inasikaso daman ang Rita. Ah, No daddo mamat, at dalatan iti silid na. Kat di na kayat nga ilukat tiri daw na. Iso ajak mo tan agpilit asumra. Agkakapsot iday, kat namin adumatal ngayon bagak ako yugag, tamapan ko magpa-check up. Ngam ko na naman nga uray sana, gaputan na banugla ka na. kasta ka di? Ay nagjubilarday, saan dak ko maapabasulan Takanayon ko mat nga alukoyan ni senyora nga agpaduktaw, ngam di namot kayat. Kuna na nga awan ka no, ti pagdanaga. Saan ka apabasulan, Mercy? Ay, una yan ni senyora. Kunak ngamin iti agpakita iti doktaw, ngam di namot kayat. Anya ngay ita, makapadanag matun, Jubilarday. Hinton bigat, ipantayo ni Lola iti ospital. Kaya't naman ano sa...
Inton dumakal ka, agsingsingpat ka ha? Saan ka kuma nga agbalbalin, abad boy? Wan, Lola? Si Kanto ti katulungan ni tatang mo dito asyenda. Katlaglagi pang kuma, apok. Ano si Kanto ti mangimaton iti asyenda? Saan ka kuma nga agbalin, anauyong kadagiti trabahador? Wan, Lola? Ipatpatag ka, Paul, apok. Ipatpatag kayo mat, Lola? Engkanto ko masarungkaran ni uncle mo nga Alex, ijay pagbaludan. Ha? Uncle ko nga Alex? Ije pagbaludan? Wen, apok. Engka ko masarungkaran. Wan, Lola? Jubilarde. Apay nga adda kapailaang dito'y silid ko. Rabiin. Engka maturugan, apok. Diyak makaturog, Lola. Kaya't kayo bantayan. Jak kayat nga adda kaduak dito'y silid ko, apok. Iso amapan kan iti silid yo iti anak mo. Tamaturog kamutan. Amangan no agur-urayan kan ni Paul. Lola, Apok, laglagi pang kuma. Ipatpatag kayo amin. Kati kayat po, awan ko man tigurang-gura kada kayo kan ni Alex. Adda itan iti pagbaludan. Kayat ko apakawanam kuman. Pakawanam kuman ni Alex Jubilarde. Sige, awitel mo day tamay sa atray tsayaw. Tainta pa kanan ni Senyora. Wow, pilitan ta amangan. Tagakas lang, ti papaw nagna. Lugaw ti linuto ta akanin na. Kaya't namot siguro akanin day ta. Kun naimas pay. Wan, Marsay. Sige, ipantan iti silid na. Marsay, nakaturog pala ang ni Senyora. Wan, sige, ibisultan ti try, tariingan ta. Senyora? Senyora? Bumangon kayo kuma, tagarmusal kayo. Senyora? Senyora? Hah? Senyora? Apay? Ay natsayong, apay nga naglamintima na. Naglamintima? Tsayang, kitam na senyora. Saanan nga o mga hangal. Imposible. Senyora? Senyora? Agad kayo? Senyora? Senyora! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. ano ito pagkikisan nyo? Senyora, awangan natayan. Saan? Saan na pud mo? Nakaturog lang ni Lola. Saan na natay? Lola. Apay. Itapay iti papano mo. Apay adi mo yung pagpagay di. Ganda gayam anan na yun. Apay adi mo inaiwanan ti salunat mo.
Apay ngayon limot mo ka na kami! Apay! Anya ti serbiti kinapaknang mo! Apay, ati ka nagpaga sa dagos! Anya ti serbiti kwartam! Unay matan tinapagtag ni Senyora. Itakadipay tanaornusan ti amin. Itapay tanaragsak ko man ti tunggal maysa. Ti papaanaw na. Awan nga min kinapatagkan po na iti. No di ti pa nagtrabaho na. Di na pa'y kaya't ginala nung mabalin. Hindi pa ilang ako lang magpa-doktor. Awan ka nung sakit na. Saan arumbangan na tayo ni Lola? Nasapat ipapatay na. Anak, awanan ti mabalinan tayo. Nalabit aday ta tinagpatinggan ti tiyak na. Adita awagas ti ipapatay na. Ngamkit de, naragsak at imusay. Gaputa nagbalbaliwan ni Alex. Naita ti kanayod na ngay baga kanya. Saan kumapay nga itahangkan? Kasapulan tayo pa ni Lola. Ala, na kayo pailaan nga ro ti makamot ito'y. Kasya kung ti mapanbang kontak iti punirarya. Amang taming iti bangkay na. Ay, Diyos ko. Ayon, ayon. Sa baligayam ti kayat asawan tinakitak idikan ko na. Kaano laday dinadlaw ko. Kasla, nakapuspusyaw. Sakit, kasla saan anormal tirikrik naan na. Gaputa madlaw, gataan anayin na. Nakapsot pa yun ti panagsauna. Uwan manang Rita. Kunak no siya klaang tinakadlaw. Uray gayam sika. Basta, awanan ni Senyora. Uwan, tawanan. Ganday tati umay ko ipakamu kada kayo at trabahador. O sige, ipakaamok dayta kadagiti trabahadora pada. Nakasingsing pa ni Senyora. Iso ana sakit tirik na, iti dahitoy ana amuat. Adaw, dagiti umay makilamay, mang sutero. Ngayon tinapag... Nakalidliday na amin. Si man. Saan dang agtagtagaray? Agsangsangit dagiti daduma. Nga oray di da ipigsa. Nga makitamlatan, nga agpunpunas da itilwala. Uy, mangipakita na patay ni Senyora kadakwada. Oray siya. Talaga na sakit tirik na hindi ipapatay na. Kaputa hindi pa ilang nga nagserserbi ang kuwana. Kas babaw na na. Ngam talaga na simpot kanya. Awan di makulak kan kuwana. Awan kaya mang sotero. Imbagayo ka dek kin ni Senyorito Alex anatayan ni Senyor. Saan ay? Nakpay na ibagakan ko na. Dapat, daka mo no, kasano ti panangibaga. Agamakak ngamin. Nga amangan no niya ti aramigan na. Hindi ka nito amamuan na. Mang sotero. Ngam, ibagak tungod lang. Iputanas kan amamuan na. Rumbang lang ang mga nood at adakas ti aramidan na. Iti ka nito ay di na makita ti bangkay ni Senyora. Yung Bernarde,
agmay-maysa ka dito, Yarden. Nakita ka ngagmay-maysa dito, eh. Iso nga inasitgan ka. Tao may kaikan iti inumom akape. Oh, adtol. Agi amanak, Mercy. Saan ka kadi nga umunod dita farmhouse? Dito yak pailar din. Kaya't ko tagpanunot dito eh. Di Senyora Lorna. Iso tinagbalin ni nga amok iti asyenda. Pulos nga wanin pakita naman di kanyak. No di kat, insaksakit na. Amok dayta, Jovelarde. At adapay kit di asi ka idi ti sakit na nga ni Alex. Kanayo na hindi ngay baga. Nga agan anadak. Tunggal kita kami. Di na kaya't nagbisinak. Ket, ikan lang iti kwarta. Kanayon na kamot idi apang panunutan. Nang runay di saan na kan makikita iji mansyon. Talagang imbilang nakamutin nga anak. Sayang. Sayang, tadyak masukapakan dagiti akin ay imbag na kanya. Manang Rita, kidawak asikapay la kumati makaamoy di kataltalunan. Sa anak may la makatulong. Wan, senyorito, di kagdanag, kabaalak dayta. Agtitinulong kami amin at trabahador, tapno sumayaat, dagiti mula. Agyam anak manang. No pay, aglidliday, ti sibubukal nga asyenda. Saan kami latang agliway iti trabaho mi. Di mi baybayan, dagiti mula tayo. Nasayat manang. Ket, agyam anak manang. Kaano ti pan nakaitabon ti bangkay ni Senyora, Mang Sotero? Inton Sabado. Daytati ko na ni Jubilarte. Iti likod to'y farmhouse ti pakaitabunan na. Iti abay ti tanam. Day di Senyor Pedro. Nasayaat mo't no pagabayan niyo ida. Tauray kagurgura idi ni Senyora ni Senyor Pedro. Agas sawa dalata. Pudno dayta, Mercy. Kasanungay, Mang Sotero? Kaano amapan mo ipakaamukin ni Senyorito Alex tinapasama? Inton tabon langan. Sige, da kayo ti makaamaw, Mang Sotero. Manual daw na saan kasi marungkar ni tata nga. Ay, apay nga ta. Adda nga ta napasama kan kuana. Sigud atong galdalaw kat umay. Apay nga ta nagsaruno adalaw. Asaan mo umay? Nakadanon kada kami ti surat mo, Jubilarte. Iso nga inmay kami mat makipagladingit. Agyam anak, sister. Makipagladingit kami kada kayo, Jubilarte. Agyam anak, sister. Kastaan talaga ti biyag, Jubilarte. Nasakit man ti ipapanaw, ti maysa nga ipatpatag iti biyag. Ngam iti likodan dayta. At damat ita ang makipagnanaad iti pagarian ti Diyos. Sister. Ti biyag tayo, kat saan tayo ako kwa? Makuna abinulot tayo laan. Kat itian niya nga oras, masapol nga isubli tayo.
Ipadas mo man, day ko'y kabarbaro na borda ak abistidang libnos. Kita man numayat. Oh, atoy. Kita numayat. Napintas, auntie. Napintas. Awan at talaga timako na kada kayo. Nalain kayo nga borda. Napintas na ti dinait yung abistida. Ay na, nagbayag ko at dinait tay ta. Gaputa, kayat ko nga men, anapintas ti pan nakadait na. Agyaman ak, auntie. Sapay ko maa, tamagustuam. Magusto ak launay, auntie. Nakapimpintas. Isuot ko dahito eh. Tama pa na. Ijay na. Agyaman na, da kayo asabong tiliryo. Adon dagito'y napuros ko asabong nyo. Ngamin, ikabil ko iti abay tilungon ni Lolak. Sige, agyaman na, innakon. Daubing amagmag na iti saan unay nga adayo. Nakaigam iti sabong tiliryo. Nukasta, nagpuros kadag iti sabong tiliryo. Oh. Aping nga daday tanga ubing dito'y tanap. At may sangata. Ubing! Mabit lang! Ubing! Kayat ka kasarita! Mabit lang! Sa dinong tinapnapan naman ako. Sinapsapol ka. Ijay tanap tatang, napanak ng puros iti sabong dagiti liryo. Dagi jay man oh, ingkabil ko iti abay tilungon ni Lola. Oh, napan ka ijay tanap. Wan tatang, Apay adi ka nagpakada kanya. Takinuyog ka kuma. sorry tatang. Idinalagip ko, napanak namin na dagos. Nagdanaga kami kang kaanak ko. Sorry tatang. Ala, sana balik. Pinapatag. Inton maminsan. Ipakadam kanya kung nasa dinong tipapanan, ha? Wan tatang. Itay kapay na nga agpampanuno, libnos. Apay, anya tinapasamak kan ka ijay tanap. Tasipod simmangpot ka anaggapo ijay. Kat nakaul-ulimag kan. Auntie, ada nakitak ijay tanap nga ubing. Ha? Ubeng? Apay nga adda ubing ijay tanap. Diyak nakasarita. Taapag isumat din anak ka adayo. Pero kawag, ngam di na kintaltalag. Diyak amo no nangag na kung ano saan. Apay, anya tinaramid na ijay tanap. Napanagpuros iti sabong dagiti liryo. Ha? Amuyo ka di ti marikrik nakita, auntie. Kasla iso day chay ti anak ko. Nakakita ka lang iti ubeng, ibagamon nga anak mo. Di ko nam, no kumata si bibiyag pa iti anak mo. Nalabit, kas jayan ti kadakkel na. Analabit, kataw-tawunan na. Auntie, Alaki ideng, inkaagpilingsal. Ang mga nunalingling utamon, day takawis mo. uwe, auntie. Tatang, kumusta kayon? Mano adalaw adi kay may Wah, pasensyakan, anak. Ni, apay analiday kayo? Tangamin ti gapuna. No apay ajak nakaumay dito iti kalabas. Anya ti makagapo, tatang? Nilolam. Pimusayan. Anya? Day tatiga po na ajak nakaumay iti kalabas. Tay nasikaso iti bangkay na. Saan? Saan napudno ti kunam, tatang? Saan namatay ni Lola? Tay tatipudno, anak ko. Itan ti pan nakaitabon na.
Kat si kalangan ti maururay. Tapno iti maudin na gundaway. Makita mo kumamat ni Lola. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dayang, addan ni Padre Sebastian, mangruging timisa. Wow! Dingtang ni Senyorito Alex. Anda escort na, Apules. Talaw, Apules. Wag, nakita. Kat, ni Jubilarte. Ayan na. Nakita dan. Jack amaw. Malak umaykan. Tatumulong ta para itimisa. Dagayo a pulis ang bambantay kanya. Pangasyo. Ipalubos yung agyanak pa ilang dito'y ayan titanam ni Lola. Di kag danag. Awan ti plano kong aglibas. Sige, Senyorito. Agyaman na. Lola. Imbagak idi ka na kayo. Adi yung baybayan ti sa lolatyo. Tapno ka na hindi kumasarong karan iti pagbalodan. Ngam apay akas ti matan tinagbanagan nyo. At da kayon, itinagkay sapiag. Kasanuag itan. Lola. Alex. Jubilarte. Jubilarte. Nawayakan. Awanan ni Lola ang makaimatang itikayat ng aramidan. Ituloy mo tipanggap mo. Amang patay kanya. Nawayakan itikayat ng aramidan kanyak. Taos to ka. Rumbang lang apatay ti katukad dagiti basol ko. Kat nakasagana, Jubilate. Awan makalapad kan ka. Isa, sige. Patayan na kon. Pudno. Iti iruruar ko iti pagbaludan. Kaya't kapatayan, Alex. Gaputa para kanya. Saan gayam humdas ti pan nakaputin ti may sasakam. Kas katukan tinadag sa nabasol mo kanya. Nalakalag ko mga rambidak initi plano. Ngam nalagit ko ni Senyora Lorna. Amang namnama unay iti panagbalbali mo. Agpapan ka ni mga sotero. Amang idaw-dawat akanayon iti Diyos. Iti panagbalbali mo. Ipagpagapog ka dagiti tao. Amang ipatpatagkan ka, Alex. Kat itinaod di apanagbiag ni Senyora Lorna. Dito'y rabaw ti daga. Inyunay unay na kanya, di panang pakawan ko kan ka. Pinakawan kan, Alex. Juvelarde, awan ti magkaanap ko napatayan ka. Agbasolag lang iti Diyos. Kanti pa nakaputod ti may sasakam. Kanti pa nakaibalod mo. Umdas daytan, akatukad tinadag sa nabasol mo kanyak.
Pakawan nak. Jubilarde. Pakawan nak. Pakawanan nak man. Itinaramid ko kan ka. Di ka pakawan. Taladagdag santi basur ko kan ka. Jubilarde. Kaya't ko nga ibagakan ka. Asibibiyag ni Crisanta. Anya. Anak, dimtengan ti oras sa panagduwar dagiti dalaw. Agsubliak tumanan. Uwan datang. Ket agyamanak tadda ka kanayon ang mga andingay kanyak. Gaputa anak ka. Ni Jubilarde. Isu ti kaduayo ang mangimato ni ti asyenda. Ipabusoy ko kada kayo ti amin, tatang. Juan, anak, saan aparikot dayta? Ta saan mi abaybayan ti asyenda? Jubilarte, Barok, Rabiin. Umunag ka kuman dita farmhouse. Nalaminan diti luar. Mang Sotero. Namuhaken ni Alex. Asi bibiyag gayam ti asawam. Kat pagyamanak unay dayta. Uwan, Mang Sotero. Si bibiyag ni Crisanta. Kasta tinakunan ni Alex kanyak. Ngam. Diyaka mo tipang sarakakan ko na. Tiagnagan iti Ursula. Tinakaamuan na asi bibiyag ti asawam. Ngam. Saan ka nung aminan na nagpakpakita? Sipod inikan ni Alex iti dakkalagatan. Apara ken ni Crisanta. Sa pulak ni Crisanta. Patsak. Basa pulak ti asawak. Agkita kami mitlaan. Lachay, lumnakan ti init. Awanan. Saan ko na makita ti init? Nagtabunan. Agawid akon. Sabong dagiti liryo, agawid akon. Agsubli at tumanan. Mabit lang. Mabit lang babae anak ako. Saan ka tayo pumanaw? Di boses na. Kasla boses. Medyo filate. Crisanta. Medyo filate. Uwan. Siyak. Siyak, Crisanta. Tiyo. Akaduhang. Karupa. Medyo filate. Di anak ko. Naku, sa bibiyag. Naku, saan na pinatay ni Alex? Dakal ko pa ikan. Crisanta. Tuyo ubing akadwag. Kat... Iso ti anak ta. Ha? Iso ti... Uwan. Iso ni Junior. Apinanaganan dagiti mamadre ti Paul. Sana nairaman anatay ti anak ta. Katimpan ko iti kumbento. Inaiwanan da. Aging gana di makal. Paul anak. Iso ni nanang mo. Nanang! Anak ko! Nanang! Ang yaman ang Diyos.
Agyaman ako naya iti Diyos. Nukasta, si ni Jubilarde, nga anak day di Olivia. Ay na, Diyos ko, agyaman nagtanakita kamutlaangan. Si kagayang ti ibagbagan ni Libnaus nga asawa ng agnagan iti Jubilarde. Uwan, ante. Siyak na ron. Ay na, tinaudi apa nangubakken ka kat idi maladaga ka. Kat idi ispalin ka kuma iti imadaduro ken baldaw. Inagaw da ka kanyak. Sadak din ang ran. Awan gaway ko ide. Ta sa nga pulo kat pitulaang titawon ko. Awan bael ko kadakwada. Jak amo no nang ipanandakon ka. Kuna ni Senyora Lorna ide. Nga impaampun da ka ijay syudad. Gusto nga indaw dangot ko. Asapay la kuma. Tanasaya at latat ka sa saad mo. Kat dumteng kumati chimpong agkita ta. Kaibagakan ka. Asika, ti talaga nga akin ko kwa iti asyenda day di Senyor Juanito. Nagsaya at kagaya matao, Ante Ursula. Kat inispal mo pa'y gayam ni Crisanta kan ni patay. Libnos ti impanagan ko kan kwa na. Anong no ita? Mabalinan nga awagak iti Crisanta. Gaputa awan mo ta ti pagbutbut ngan may. Itamat lang. Agawid tayo ni Diamansyon. Sublian tayong tulad yung kalapawyo. Ante Ursula, naisam ka nga agborda Kita nyo dahito alampin. Amang ano da kayo mutkit di tinang borda iti dahitoy? Ha? Olivia Liberio Lito Natividad. Aywan! Siyak tinang borda iti dahitoy apan nyo. Nalawa apan nyo. Kat insagot ko ide kada Senyorita Olivia. Idi nagkalaysada iti amam. Ay na! Day tati may sana aramat. Tapno may palgak ti kinasi asinok, ante. Day dinanang Magdalena tinakaala idi kanyak. Ket, day ta kano alampin tinaibungon kanyak idi. Indulin na day ta. Asusi ti kinatao. Ay na! Ay dakkel gayam tinaitulong kan kaday taapan nyo. Wano lampen. Ay Diyos ko! Agyaman ang ta si Bibianca Jubilarde. Ay na! Naragsakat unay! At datamanin dito'y tanap, Crisanta. Juan, Jubilarte. Kita ang dagiti sabong Tilirio. Nagraranyag da. Dagiti asabong tiliwliwag. Idi nagsubling tilagip ko. Tunggal malagip ka. Da kayo iti anak ta. Umayak diti tanap. Diti ko nga isang sangit ti iliw ko kada kayo. Isoda ti mangpunas iti liday ko. Juan Crisanta. Dagiti sabong Tilirio. Iso damat tinanglawag iti kapanunutak. Jubilarte. Tinaw di aplanaw. Patayak ni Alex. Ngamining mayak dito'y tanap. Nalagip ka. Idi nakitak dagiti sabong Tilirio. Isimbolo ti kinapudaw da. Ti kinadalos ti puso. Akas hindi pa nagpuspusong, Crisanta. Gertim teranyag da. Iso tinanglawag itinakulapan na panunod ko. Tapno, isartin kong tagibalas. Kaputan, nalagip ko dagiti balakan mo iti kanyak. At ang tagibalas. Ano ang napay sa bali solusyon ti panigot? Iso ti ramidet.
Asam ka at itong matay. Wano gibanas. Isang kita. Baliman tayo di malugi. Ay-ayatan ka. Krisanta. Ay, Jovina. Krisanta. Anak, ipatpatid ka, Onay. Ipatpatid ka, anak ko. Ipatpatag kamot, nanang. Si kagayam tayo ubing idi anakitak ijay tanap. Ngam di nakinkan ka no idi pinukawan ka. Takayat ka ang kasarita. Kasano? Nakapuraw kayo mat idi. Kunak namin white lady kayo. Wano engkantada. Anya? Tagayam, pudno engkantada kayo. Ngamin, nagpintas kayo, nanang. Kakabsat, agulimat kayo. Takayat po adang ganyo ti bagak. Inangay ko da ito'y apasken. Amang isimbolo iti panagrugi mi manan iti biyag. Ken tapno makapagyaman kami kadag iti tattao. Anasaya ti panagpuspuso da. Umuna-unay. Ni Mang Sotero. Nga iti na minsan, inispal na tibiyag ko. Kastamot niyan ti Ursula. Anang ispal itibiyag ti asawak ani Crisanta. Dagiti mamadre. Ani Sister Virginia. Ken Sister Teresa. Nga iso tinangay aywan iti anak mi. Ket pinutiktaran da iti peggad. Ken kadag iti amin na nakakabsat. Anang tultulong kada kami. Kidawag kada kayo. Ngagtalinad kumati kinasaya atyo. Iti daytoy apasken. Rambakan tayo ti baro abiyag. Para kada kami. Agbyag ti pamilya ni Jubilante! Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken aya. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yung nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na ito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tayo sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.